na wo so wonim sa asem a ye kan enya kan wie de na akoyi wa mu ebebiri papa ni so ha kasa na wasa yi na beti nyina aja ba mo ni nko ye ni enkomo eni ni wani nko wate aha me se wanya adwen sakre bia na ba chale je ujina na ujina okay abusia yantie Gloria eno ye nya butre ntie no se de no wasi kan nsem na no wosere no na mahinye eye ni bresed ye misa no de ye ya epesie no ba mu anamo oni ni tu ye na enne no onwu se bibi ma yente na ye hunu de be ye because 3900 eja so beje yeah o say nyanga me ma untu beje unfa bi nche why is it crying fancy by na so what's of him no for mommy wana no from say uniform you be asa ni bi dia woni na me ya odie no doso but I abutre ne de cancel mama ankasa kakra okay I know I can say bi ana ebi a ana chief woni ebejafo ha no mo blemu ma say bia okohu oba no ase wa mo wani ana recommend ni mama obi na se dem fiti ya na na me kasa yeah nti edu ba bia ama ne so kakra se de oba ha no mo be kasa ye etwitwa ntron aya me ya sabi makoto kokura na me di wura dem kodie no obeto me abe gina me so abe gini koko sika me twa mo do o de me ba ene wonu wa neti he enti edu ba bia se de osi be kasa obi na so ara se o mekeka sa se fendi fendi no ho se obi antimi nsuma obi antimi ebi enwanwa o de mo pa na ti a o kasa asem no me ba Gloria it is when the catcher say you are mu fa bra bi papa na yesu who is wa mu na wa india the 3009 be chew ha boy enkomo kwa be ne fa so a wo hia papa yi eni de asie nyina kaka sika dodo a wagegye na ye nchrocho me pacho we de me chia etiefo nyina de me kenya we ne de me twa ni papa no ba wanche no wo hu no wanche no ana wo ne no wasem anti chia no good afternoon eja ben no good afternoon hey when me din ya na friend say me ngada kwa ni di ma me mo ni di bo o mo ni din da o friend say o mo di ni no ma me two friend say me I know what you say like me mo di okay enti me pacho me twa ni ti ya na de said the other asem na beto onimu me so me di dwa to abesi mo so se money ne customer me na onja bibia e manenka yes tiatem but you may say and then the me betre sem bia mu biem kaka metima kan ya ne say said the other asem na beto onimu no me so me stress say money ne customer me na ontwa bibia so ndi dwa to ana memede ebae ne na se wo sa na abadwafo betena asem so ne yebeku dwatoa no na esese ye hu asem ne so ebi na de wo ka no enti sa wa wuji tu mu se enwa wo ka se woni ne ye nhihye bi na so ne mu no ka na wuji sika won ho na make say wo ye nipa ka utirim say occasions do say ne waji sika free ho na ye nwese bi ne de wo ka ne amount ana ne ne nusa me patrol na me no na me can say sikane de ni kwini me ka say me tana say e check ya na me twandro because me no na me nim enim ti mu da say me betua ka da bi enti no kwini man check man tro wow so friend no how many times our friend no be say ni sika Scadi, mommy, didn't make us say. It's a memo on one Miss Almacoma in church. Oh, Marco, dear, America could be Abraham and Kaibi, but on no same chair, you say 5 months money. I don't know what to be 5 months, but bear 6 bit to me, and I'm to bear 2 months, and men in Kasai. But me. Over there 4 years in obisi kabi amji ebi amikai. Oh, so who na this kind of woman who be kai pa me amazing because me men be kai so mama miska. Since saying and na wo hwa won kai ba kokora. Oh, me kai wo mama ti bogbo so.
Me person be a e be the tintin e be bo so me we fi bo say hey na we fi say we nti me serem me check say ni ye ni say de wo kana na maji atum cause maji ni sika enti ne chew pana na wo de betum anim say mu de mo ne nkasa me na onja bibia manenka because when person ade amese me ji sei na fenti won kai say wo ji sei na ye nti me serem edu ato na papa what won chen so ni nsa na de opese wo kan no ka kire no na me wi amatie bibia fi da bi de wo de jama ne nya madwuma sa wo de tobo ma me ni say de me si ye madwuma no gloria na na wo ba won say si mu maso sa se wo de yunsa no mo ni mo se de me si yeah, Gloria, head down. Hi. Patrol. This here. We need to oh. Patrol. I'm in Ukraine. Patrol. I mean, yeah, kakra. Me ba me se ma me nya madwuma wi patrol. Ai. We patrol. This here be a maninka. Me jitum se majusika. Because I'm not me this came through one of me chantro. Me jitum. And the chopper, and I'm dear Basija be a maninka. Because one of our was a miniska. Be a woman. I buy be a near Mitmaka. Into chopper, and a message. Maybe say the question. Say, Drew, a week. One can say TV crowd, but only a Fianca. Fanka. A question may be so. I dare be, and person. O ka bi so o san kan say se kan ma fa ma na block into the piano ka jama me akra benya bia wa be ma me there be e ka me kan into chopa na me dia ba se me show dey see bi na jari bia papa say dey sika I guys Gloria as I say if truly say if you are come himself be pachewa you know how to do it better. When you said you obesi abepa na chewa good ye ne me ba ja wo de me ba wo de hom me ma me ba sa ye ne me ma wo ye nim kwa fa so a ye pa wo mo chew ma chew pa no eto asomu na wo ye nya de a enti me chew ma me de me ye nyina no me nko ma chi bie mu ete fa so eno ano no yo patrol chew pa na mo se die si bia aja na hwe ni ntaka ni ba de oh tie da bi o me ho no me ade bi o ho no mo sahwase no ena o ka no ku mu na won transfer ka eno correct sabi me wo yi sabi da me ka se yi na ni na ma ya yi o die ma se o Gloria mu ko de mba ku ni no ba cha o me ni so a mi ko ja we ma na ha no da bi oba ha no Gloria, yanko. We fe no be discuss we daji. Sa na tie. Chopa na. So ni mu. Now so ni mo be ira. So ni no. So dey see your baby say. Eja, we dey we dey na mu no san be pache we. Se me sira. Okay. Enye adwuma. Because be adwuma na me boa. Nkotoje na mama na bo ni na e. Enye sure enye adwuma. Ade tire enye adwuma. Adentia. Ana se ma kire mu. Makana ha. Me kire se. Edwuma bi a ana mu te. Asemo me hwese. Se bi so na mo so nyare. Edwuma bi no me bi sa na se ona mo so nyare. Time na bo ti papa nsika na woni ba ma bi ani ho. Pacho dem. Kama otimi gina phone so be wa na wa bi sa wa se nyanko ba. Anajo na me face so omo en posa me fre no. Je se eye ni da ho akwasi abu na se bi obu me no. Aja nke se bi a ade ho ho. Na mpacho me chime bi so asem. Pacho oti we ni ni da ho na me se me classic na wo me wona mpa na wo wa. O de beche me. O se yenyan ade bi o hu. Hwa me ni de we anema ako. Nti me kan. Bi there's no way. Ana program no me for me. Bisa se me be ba nya man kra no. Asema oni me you know. But I say me bisa na say du ba bisa say o yare. O mu ame. Bisa na say bi where you na tupa. Na say we da ho say o ba ji bia o ka kire me say o ka kire me say enya dia ho no be yi. Na say me pe bi asa. Na di ho fo nti. Aha ba ma me correction me ba. Sa na enu a wo kai no wo si wo twa tro.
say o can say o catch me say oni ni nye bibi ada me am say no spend o some baby some tell you am aguma some do some na we can say we ba ma menye correction na obi tekwa na ase ma menye damage correction ehon de edu ba bia ku jitu mu sa afa na wo me say madam Mr. Such a part me say bia me gina ha na me yi Mr. Pa and you see bia dey buy a really set but say oh mobo we be na we say wa de ba say o say ti you kwa baton Argentina wo ba pa chewi hey you dey do ha o ya de no onu no say ade na wa ya nya e different but o ti say oh yeah you friend man warning say ade awu yi me fan che o yes say the ultra sa he Mr. Baby anu ni amansan TV ani nyina na mama na bu eti wo kwa no mama wo ho afi no Mr. ano pade enye se bia he efri aso e de yam di ka de man no emu de me na o ye ya ni nani inti mo ran sa fa fun fura mi say ase no wa na o tu ko ji e ko bi ko fa fun no the housing aja fa aye no da be 3,000 me ba 3,900 who should say say na bi mama me say take won kai won so o ma di ma ya me de yo na twadiane say o to ya yi 1,900 na uchi say bom say no ana say de o kan pepe sabi e kwa mama ni bi mama fa so enye o he boy ya me ne be tran ade no ene papa yi ma me nti bi win nteka dabi ano ni kwa ya mama ni so ya so na mo kan no me nyin tu sa ya kwa ban tonka jam say o ba bi e di na si more than 5,000 so we wu na yi da e kwa ho say ya na papa bi e hwe me o so wo no akopɛ oba bi di ama ne ba wajijina dia ga no hwe no kwanu mu je say ebi mo eni da ho bone no mo de jijina ba ga na ebi mu be ma no suban enye attractive so wo hu oba no hu su wo ti ho ba to no na hu se de suban tie wa ho fa de me hu easy ba suban de je say me hu hu ansa na hu se de usitie ena enti obi na eye kan che me say oh aso asise ni wo tie but edu ba de suban de o na di no o de abufu ni ayi edu ba bi o se de sister yare me man scan fa hwe na yare na oba de na fu ni sika me say ya eti do si pie cap ni hwi mu no if na wo chasa papa wo ko fa na la me bo put me put me in the trouser na wo in wallet sa asem na ada na ko in the wallet ko ni sika eni adie ya odi agi ya odi to no ada na wo ko ya me so me na ko bi ni wallet na ko yi sika free mu na wo che mu man bi na wo so fa bi chobo de na wo yesa na wo wie na betwitwa nkontompo achomanye ni de na wo ko yesa de na o si wo ne na o si ze de na wo ko ra ne de e ko fa the wallet na wo ko yi sika wo na ti bi na ma ni bi o sa ka kire me say ajanto ne me ba mani nya no na nya sa ne ye ko time ne ko see and ya ko ba so ne de ne mu ye na say pa say me se me de na wo ko yesa to se no wa fa ne la me bo a nti ye de che me mu Uba na ukasa Antoni o sere nka bi eno say we show regret we show be there what you kasa gina say college ni bi kura fair no o mo so wan kasa o ti ana ukasa na me person me bisa o say dey na o ko fast wallet wo ni chire mi mu what happened oba me se ni sika no afa no atutum o wi no akofa we oyi ya na me so na me local pon no e mo di ayi saa na you pass it. O she that say na ko yi ni wallet. Anse na o kana na o so ni sika. Na me ko yi. Ade na ko yi. Why do you have to force someone to give you money? Anti me forms for no nti. Nti na tell pana. E na otu punu mu na o je ohun pie me bo a. E na maybe so ko ya o ye say o famu kakra na nka 39 no so wanti ase. E na tie sister do mu maji bi na pie. Ni ye no ma me hu say ase na ni. Ase ni so no. E say aso. We planning set. Ajaye. The plan ni ade. There's no way I me ye de metimi. Me ya na mu me ni amunti ase ade. O betimi akoko no. O pese we bi. Oh, no dey.
Nti me say nsema me say na won kire mu ba kokora o pacho yen sense to be me say eye dan na okowura ne dem kofa ne ne trousers eyi sika frim ena make can say no so woni sika aha nti no me na force say o ma sika enye force so nti ho no ma form obi a waka hye me say me so wan kire wan show me say oni nye bibia na ntika wo ba force say wani tuma yi mo yi na nkama nya ga ga do ni na ko tori da ho me measurement yenko nai ma ana say adwuma ne de ma big mama na so no wanda okay sorry meaning say we win oh ma no na fun me but yenko asam no yo ma ko sam ne say se wonu obi ya ade na ya wudie wonu mu a ko se ma ne bo eto ne ye Brantoni utimi sa ade no ahye no nanso Brantoni ye be kan ne se Germananka Germananka ye pa chaw on se be ewiase we wo de asam cha na afa renche ge utimi se si a wono a waje eno ana no ye tobe waje mfum so na to enti Brantoni fa ne se wo sika na ahye fa ne se Intimate. On se buy obia bubim. Obia bubim. It's the best say man can say you say enye kra me. I mean easy sir. Papa Anthony. Man, say why yes no. Oh, you bold pass say. Why wouldn't say that onye adwuma. To other room. Obi a onye adwuma na no sanity. Over TV. Sika no one fama me book. Na yen ka and they know the difference. And they say, Mr. Pa, me, I'm a point to me, and you're not correct. 3,900. Sir, I got also say no Casao phone, Sonia, the answer. Say it, I so no say that. There's a more Debbie, as some no say, I have my humiliating power. It is a no car, some Elbia, oh, Matthias here, no more be a sicano, 3,900. As I say, me question me kotoyin. Also, you say me balance. Well, last time we free move here. No need a whole should be a free move here. Oyakra. Oh, move here, Oyakra. Any super, and say be a you. And I maybe say, girl, no, not a car now. What's the baby? What was your boy? Hey, mommy, what was your boy? So mama tiase o papa tiase okay to say only why no o be man no wo me banan no banan kwa no ho ni say we profi be o wono e dey no tika no ko hide down we profi akọ hide down be a ko tren o dey no yes ka ko hide down nti am say ne na ntika o wono be di akire yeah o ha so wo ye no course no na me hu anadwo bre na me face sunya wo mind pese me frɛ no ani gina me ba no ko wa han okɔ na chia ko han dan na oni sika onye adwuma ɛde no bisa sunya de ɛde no nya sika sa ba ya de oh mama asram nti de o pese o ka kyerɛ no de ka kyerɛ no de no me ka kyerɛ no sɛ no man sɛ obe mama ya ready e be di han mama ba bagima de esa pa de a me oh ya o se ne sai me se kyerɛ kwa na bibia manenka for sure na we were require na ka se bi ase evangelist ka bi na time no kwa na ko da bi Mr. Anthony so for we are so ya na ade ba ko mu no say ade a ewo wi ase nyina de timi ye ni nyina ya chewpa de wo wi ase nyina saving the clock nipa kwa na ko gina adaka mu a unya ka se makum no nanso medifo mesre aban anase opani otedwam so hu me mobo ana hwe ne ba no na gina hayo ubi chompa mama me ka che say ubi na me ase mama nye say ase mu onye mobo no wate wo no na me ka kire wo nya ne mobo no hu ne ye hwe bi onye mobo me ka je oni ya ne mobo hu ne ye hwe e ya asem na aba ye ka bi ma wa ne ya ka bi ama no fi se sa na ti I spend my time up and down
since I'm 3 days I'm best man here. Send me bibi anka de yi kakra na me wa. Mitiasi o. Na mchira say. Say na o kan say wa friend. 3900 no. Say. Maba ya wadi o bisa we e no kra de. The book school no banam say 30 series wa o si so enso no. Bisa no. Ya je to say oba romance one no out. See. Menka obi ani o ha oba cast oba o nyaza. Ayaza wajiji wo na adu. Wonyanya dia betra ha twa ntro. Se dia ase dia wo. Mama na pa cha o say dia di kan. Sa na ye na obeda na di nura no. Ampa ho. Ana ase chinchini ya chi 39 na pepepe. Wo se me bisa se na busuafo we. Fi se bro me so a me minti me nya wo hwe. Oh eni say. What ma say? Eti bi busuafo ho na obekọ na ebe ya to de din a wakopa busuafo fi. Ya wo no na se bi o pie ba no okura yi bedu o ana so ye yi. Money pipe money. Mama, Mama won several times. He said, "Yeah, yo, we had that friend say, we are one journey. So when we say, I made the fan show this time. I know the SRT. It's not the on farm cry. Oh, to a so you say, I'm not of phone friend. I'll block you one. I'm blocking brother. That's my friend who was say, me never trouble friend. Let me say, so who you say, I. Up to more than 1 month inside. So afraid. So not you will feel in Wako. Sana or not, you know. Gloria, what you have. Nisha, Sikan, hey, Sikan wood, you know. So quite pressure after we are seeing the swap. Make Naima. Is it me? I told you. Yeah, no. There's no way. There's no way. Women's meeting a yaw nase. Yeah. And I knew about no. A Yenusua and a Buakam to Mr. Tony Senka. On young baby. On this and Yenny in our Korampa. On young baby. Na Uncle Pebusian. Na Jejeno Jej and Tadio de Toto Uncle Tom. No family. Mr. Anthony Yahoo baby. Yahoo baby. Okay, the man say you come from what? Ninya to am komo ni so because you enti me mfa wa ha. One. Me say me you 400 home and me say 400 am send man. Ebi ye ko ayi da e ko e ba ko tom just akade na o share no kra no just say hey afim just sa no ka kire o. Ami jam bombo. Mami ya no do. Ni nyai no kore. Ni nyai no kore. Tom we bi ba na o ye ka bi so so anti kan kwa ni mu. Eye no kore say wo bi ma 400 Ghana cedis. E ka ko to atade. Wo kwa wo fa ko tom. Sa na wo ka no. Wa tom say asema che say me nya hwe. Ijafo so di na say. Next time. We friend next time da fofo. Bi o no mo anya onye mo bo. Enti aja wo de e mo a. Ko yes no. Ko ye ko. Yes for ma ye ko. Na pa bibi kakra bra. Na ye say. Naima. Why? Say we I didn't know me into me. Debi. Me say say even. So be no de check. Me say dia onye ba o. But so na mangu. There's no way am. Easy. So be so come up and when you be around on so if you am in deserve and what treat me sir me no says on. Okay what the yanko for you na yanko ka e be bedru for mo na obo adwo kakra na ye hu de be o yanko wo show bibi sa say we mu ne ho kra o kwan bi so ai ya ka say ya obo akwa je say on check kra ye do for mo a ye beto aso for mo eti ukoi ye si from ya memo wa be use ya your calls you see last now there that's my friend no I'm saying my mentor or in a feed be person ton as we be chasing no home I'm say hey as no we me jafo say say hey there why you kra na eso pa o say we do na betina be man expose ni pa eso pa Abusua me catch us tap sense you give back reward promo no enwa na wogusu ya kire se wo ye November 1st to 30th or check customers makumako ahead no 200 ya wonum di sika be fa tap send so aba no ni sika butini kwa wodi ba no a ye ma 100% credit reward wo app no so enu ye wa wodia enhihye kakra wo hu se si ye twe tap send app no bi na fa to phone no so sika bia fa so e fa bra Ghana tap send some controls papa no fast, easy and convenient. Market Surgicals and our dinner mapaya bed just so pretty money.
Eja Anthony Ayaba eno aso what where ni say ya eneja ye de epon ye bruise wa na ye de pon ye na sem nyina wo da so gina so a wo ka kosise na koma beto ne yem no ye ntimi ntwa mo eno nti Gloria waba Eja Anthony enso ewa ha ene asem no ye betim ama de besi asi ama die sese ye kama ni kodru bia ye beye no saa epepepe Eja Anthony na what to say bibia ye boko ba na wo spec no was so what dress fine pa menye je o shirt no ho okay all right wadawru mo enu ankoma yetina so no sunie e ma adwene e bia na enu akoda adwene ho no wanya Kristo adwene de iba ya na wawie wani kaka no akohwe no ukohwe na koma na ba we hwa na ni kohwe bro ya na wo so woni nsa asem a ye kan ye nyanka wie de na akoyi wa mu e bebiri papa ni so ha hwase na wasa yi na beti ni na beti nyina aja ya ba mwani nkoho ye ni yenkomo ani ni mwani nkoho ate aha me se wanya adwen sakra bia na Bachelor. The original na original. Okay, abusia yantie Gloria. Enra ye nya botrente no se de no wasi kan nsem na no wosreso no. Na mahinye hu. Eye ni bresem. Ye misa no de ye ya. Epesie no ba mu anamo oni ni tu ye na enne no. Onwe se bibi ma yente. Na ye hunu de be ye because 3900 eja wo so beje. Yeah. O say Nyanga me ma. Untu beje unfa bi nche So why she cry me fancy. By na say what's ovim no for mami wana Well from say ni from Edu go bi asa ni me di ya woni me bi. Ya odie no doso. But I abutre ne de cancel. Mama ankasa kakra. Okay. Hello akome say bi ana edu bi a ana chief one ebijafo ha ya no bule mu me ma say bia okohu oba no ase wani ana recommend no mami obi na say benefit ya na na me kasa yeah nti edu ba bia ama ne so kakra say de oba ha no mo be kasa ye etwitwa ndron me ya sabi makoto kokokura na me di so no there but all the same nyina ye now what to say every juada ebrada wukuada ya wada besi nedai eyerade na dumbi keke na wode adom yen memo akwa baba Isra 104.5 FM jumedie no ya tudi se wo bra na waje so se eno ene de wankasa wayere wo ho na wabo so hwe wo bra no sisi a sima no makomako eye du eye bako na abo apa awia donko eho na mebisa se wapom et say baby a wutie me bia mesre adom ni Nhyira mroso center so we fitani we hairdresser adepamfo adrabafo me kan meja ho carpentry shop ho edwomfo no kora de na makum me chesa anwona dwom ayija dwom me monya hwan yeda mose nanso ni nyina echi no san frɛ wuni na ka kyerɛ ne se on fan the radio no nto Nhyira 104.5 FM odu Facebook a yedem yede dwumade na tom ho ya busu akese pa anti ho nso obetimi na waba be hweye na watie yen wode wadwe nkyɛ no befa ho na brepam no yebekenkan na fe yede amaw odu ho no ma bo Nhyira 104.5 FM yedem dendenden ewo ho no na share ma WhatsApp contact YouTube no nso yedem yantam say pafo chese enyansam keto ho nso Nhyira TV also do ho obetimi a che amanaso obi so na ye nyina ye di dwumade no abom November bosome no ne da etoso aduonu ba ko afempem no ne aduonu no mo ne ne day we thank God it's Friday and hey bo jaya kra chese no ye ko weekend what you say enti baby a obi ama wani enje medi ade Ohemaa Benewaa ofrem Ohemaa B bakope na se edino a eno a na ko bi anesa
agye se menkunwa ena medesa ena nso ya ba abegyafo atena se enche bia meko wonum che adwoada ye sha se ye ko wonum che ne fiada nso ye ko weekend nso a ne akọ wonum che na ye ne wonum nso akọ enkomo message a omo di hia ye fiada no ne akọ na fe yakọ akwakotie se de ya na meka kire woda ne nhira bodo pono no ye bie ade ato ho ye bie ne mienu nyina enu ti misrewo die kura wo bia ketua bia nso eye 10 cedis 5 cedis 20 cedis 1000 Ghana 2000 Ghana ya gia kosi eye 1 million Ghana cedis obi ho no mo a na ye nakoma so ade se afimu nyina de rade ya ma me no me cha mofrei eye 1 million Ghana cedis ye besom edi amount ebia na wodie na eye mobile money mpacho eye mobile money dia na mamemfa number we say amount netie mi ye pa twroto ho na fama woni afofo bi se nhira bodo nhira wom enti won so je na ye kakra efa bo amofrei number ne 0550 okay mame enhwe ne ye na memobo okay 0550 068822 0550 068822 meeting for the last time if you ada enti eneya ewuti yenken yebeba bi ma kire dwoada tifa pen fa paper fa chalk fa bidie twroto dan ne ho na bia na china na usika no be ready na ja wetwa e de atoso e de amamofra no 0550 068822 Edia ebeba no eye insure donations na kire se usika na ebeba aba bedru boko de ekura wo bia mo anwa wo hwem wo tamale wo hwem wo friend say akra takra di babia wo de ane se wo de frɛ ye se mesra mu mede mu bag mienu mede ama VIP e de ebekuma se ye bekwa kwaje anwa ye bekwa kwaje mesra mu mesu me de ne eye nkoda nta de ma paso no kama mede ama VIP efritachi man na eba mede mo number ya to so ye bekwa ni akwa kwaje bi so na wa opese wo ba na wo yi wanim wo ba ye betie o na afi de wo kane kese bi opese wo ni dwumadie na tuo no ye de amausa akwanya no me wo akwa baba Adom TV wonim sa Adom TV de ye wo aza oye ene ye fia denti ma me ma wasem ya wo de kodi weekend edwada me ma obi benada me ma obi ukwada me ma obi ya wada me ma obi ya me ma me motivation no enye kwa asema me de ma wo ne se when you are alone take care of your feelings. When you are with your friends, watch what you say. When you have a problem, take care of your emotions. The last one they say, when God begins to bless you, take care of your ego. Pacho, unkwa wo ho no mo adwendwen kum nipa. Afi na obadwunu be ma na woni uja ye ne ho. Obadwunu ge bi a waba ne ho ka na afro bon se eye o se wo kura unsem fata ko no maduro bi wonum ne ade. Unkwa wo ho no ma ya hwe de wo dwene no hwe no yie fi se. Nipa binum a wonum ko atena se adwendwen akọ akiri no ebinum pii no akọ akọhyehyɛ wonum akonfo. Enti wo nkwa wo ya take care of your feelings. Na afi nso se woni nipa ete ho no ma ya hwe de wo ka. Fiso ọmọ mo ho nyina ọmọ tworo de wo ka no papa oboni wo mo tworo de bi ye de beba be ka ho say wa e na wo ka ye onya ha oni amane a ya hwe emotions ye hwe se de wo kra kasa kire wo nipadua ne ye e ha oni de aba ne nso ebetwam enti eye bi aba bi aye ko ye ko ayi ahodo no nya de ba hwe emotions ye na de atwato ne say he aka ne na wo container mse say no watimi age store dan ti ye wo say wa wo ne oga ho Yakopon sha se wotra wahye mu no ahantan ne ahomaso bi unso bi totrotrom kra na wo ye hu bibi he Yakopon start se wo hyira wa aya hwe wo ego hwe wa homaso eyie na wei enam de ma se fa kokodi weekend no ma me kwa bedwafo na me ma wo no makwaba big mama na want to say Wadaruma ordinance wache edu fiada say ya na che say ye baba mu ye tretre pese ye tese ni amamu ene fiada ye adwuma ne akofie ade na woka yo de America ne say e de Nyankopon ase wo de efri dwoada aba bedu fiada enye ize enye obi a nya ne sa ye quiet kam ye ba ye tekam de wo twa kwam nyame aboye ho ba na wotwem nyina even from January
abebedu November ha na chese nyame wodi oni edi ni Yeah. program yi mu awurade adaroma yenhia kwanhia bia yenya akoto asem bia yenhu amane bia na chese nyame ni edi ni enti bra eti say mu no yempa ye ne say awurade mfa yenkodu free sabe copy December osamo ya bobai bibia beba ha bia nyankopon konkran kasambrem okay na adom ne nye kesemaye piao wakasa mame enko lady lady ene efiada yenko e ya mechia etiefo ne ahwefo nyina so na de me di jamo anopai so ne se I said big mama kana nyankopon ne dan no bibia mu awurade ne dan no yo se etimi adin na ye enam Kristo share dinity eya ye mayemfa yensusu mfa ye ho ntu nipa so na mum ene ye ho odin ne bibia ye wo so na mo yen dwin se ewiase kakrakai ewo wura bibia ye bia na mo bia ye tu bia eye Kristo ho odin ene ma ye timi koyenim e ma ye timi ba ene ti odofo yen hwehwe Kristo se wonim Kristo na me ne wo che se hwehwe Kristo achi kwan koso no nko a e de mema wasomdwe oboma afa hodie sika na wapra hwehwe a wonya no ahotoso na wonya no enhyira ne nyina efri Kristo enti ya prehwe no nyame hyira obibia okay evangelist the graft are there now they counsel a man who never lost in town. As a man who never lost Kaframante. so me count Me who somebody and when you a man who never lost in town. Nahima Yaba Nahima na masemni. Okay. Nahima come here to me wom chan kasa. Okay. Come here to me wom chan kasa. Kasa wan ya ko kan de enka. Exactly. Okay. Ana wiase nyina yesum kanea no ene wakoma. Utumi hande wakoma. Baby obetumi awura. Okay. Na wantumi hande wakoma wiase hu ni say hanya han eyesum. Na imanya nsem bia na se oyia no. Okay. Enya asem bia na wote a ese se otu ho anamo. Enya de ohunu bia na se odi akire. Okay. Na emmom yaka wano tum. Ba de nipa beka mo monka. Asem bia no aye ni yedi na fa aye na fishana. Betwem. Ade bia no wawie wiase ma mi hu ye Yesu pa anso na yesere. Enti dia din bia no is just passing away. Okay. Enti ya hwede ekoso na misbehave na etwam kwa ebeye kotwa. Okay. Piao. Chesa abedwafo akasa. Ebusua yanko ye feedbacks ahodo ayewo ayede mamu. Said ye nura da me kyerɛkyerɛ niema bi mu kyerɛ mu. Ye nyina ye wɔ krom ha. Asɛm bi a mintimi modin nanso ekonkon court. Ya nante ho ni etu hyeda na ekoba saa na se di etie enti ya haidie sanse ya ni obi anko competition ti ye to ye bo ase di asem no ahwe se asem no ye enti nipa no sore ye no amfere ya de na wonya kokodro de na asem ba ye no ye nya no pomasibre e de ama no eno na bema ye no mienu nyina dwuma ye eso aba mfaso enti o feedbacks bebre wo ho enefia de meto mebo no masane mu kakra na fe makome nkomo so feedback edikai enra nkomo a yetena so e wo fidua mu ha Gloria said the papa no friend no was so the Gloria ne Papa Anthony ayaba ekese a yetena so mprenu nie na enra said the na abufuo ni si wo mu nti yesi fom ekodantie mu na yekodantie mu no efoni no kakra wo ho Minister MCR are ready a wonum de beto so na eda so na na me kire wo de ekosi ye ewo ho ebra ye sane form ye san bo opanyine no bia mbisa no se eja ewiase bone ne de abaye waye wadi dream eye crime na waye no nanso esan se ye nyina mfom so waye hunti obepese wo de beche wose da bi memfa nche ene ye se okoka park ho no aba no okurekura wo ni mu ni ade eboye no numu mpa mu wa ha no panyine no still ne bo enyoye ene ye de ato so no bra be hwede e ba cho Facebook ne Nhyira 104.5 FM YouTube ne Nhyira TV ya dem live wa Adom TV behwe opanyine Anthony Ayaba hwe wase na wo medo koku a menya 3900 no na bra ma bra sister hwe mi nsem menti ase eti nyino ju kakra esi no bo ni chi ho kakra ma o freezy kakra no say okay maka mate na emomo no de metimi ne say 900 na da so no eye 3900 no mi yi anu afri so
na me de eno ache ene da na se okay what so dia ye da wase ene bo Gloria say Gloria asam opanyini waka eni wo se ne sen wo se mama wo de mama me na watch me no Gloria time obi akwa wo su papa wo se mama minim se baba ni sa fried rice na wo kan de otoba me ne esta nyina na di ma na mo ye between ano yo enti Gloria say ye ma no na watch ni enu na onfa ni tinnom kotonton ne ho ne ma bi na onfa emetua opanyina yaba ono so say okọ na kura ase sika ne ba mama mo frame meba na maba beje big mama and the revision exercise an ye nkomo ba bi akowie no o se ne say on say enura me kan say no kwasem say wo se gan no di adesua de okay na next time wan kwa ankoye biem enti so wa chere 900 ne de a wa ya de okay nanso ebia me mom de nanka me prefer so on 1009 nche no nanka enka 2000 no enti bia na so bia ma adwen na bia girl no tibi di 2000 ba okay onya 2000 ba na yesre no a me sure say sika de ekura wa na wo hu bi obechi okay all right lady kakakre na enko be adru no see the no me ankasa brand me see for me search ya no park me say de na wo kasa wo kwa akoniaba no na me bisa ne say onim Kristo me ni so okwa sorry but onim Kristo wo so onim Kristo but on kwa sorry na me say na Kristo ye boni a ye mfum so de cheye na de no mpeso beja ababa wa ne dienim na wo de acha ne sika we sika so ye sika bia wo je ne na ebetimi kura hye enu ti ade na wunje mo se maame de mu kika no kura de wonte de kika no wonte nti me pa na chobia enti ankosi aga na nyame adom matimi ne kan ye ya wotimi yi kakra o wa slash bia fi so nya enti oba no mfanya asua de we eya de sua de kase pa ma no mayomu Mr. Odi and Mr. Otria no Mr. Otria bi o ha o me pese me ka se be ba don't be asem bi to no na kada me pese me ka kakra okodi wo bi sika sa na ono de wanye so wo gi sika no but o de ne fa ba bi ti ade achi na ne ha ne kon one ne kwota se wiki ba mi ade ti ade achi na girl ne ha hono ense wa mfa ho na ankoma no because when say wo de wupuo no etwa se wutwi aka bai bibi kwasem ti ansi sa no ade achi na madam fo ne ha aye said de etie ni ti wei obi a wo ani ene boa na be na wotwe ansa na madam ha twetwe enti nipa na mo yesi no be masika anya de enya sam enya afuo na fuo ma enya sam ketwa enu ti maya abosi so yesrem pa enye obia na nam ho sabi wode boni chewa na oye nipa mpo ebi kura na onye nipa ana wo akoso na hwe nti ono de onfa nchewo enti mesrem anuanum ni adofo mma ye fasa aba Gloria sabi enye Gloria ye mfanye sua de kese pa na enyina ye sua bibi free okay evangelist to so na ye nkwa na asumje nkan pia naima aja mini ama no mutie me no mumi se omo ho se oji ade afri obi wo no in your mind obi sa ho se die ntina ode mame aya chade ebinum timi chade obi so hu da kope no pe WhatsApp no akoto ebi a ka akora se o Ohemaa me pe WhatsApp objection my lord be manye Father Christmas oh JC no ni ajeje ade oh what are you channel na kan bi chinga kwa me mfanche no kwasem chinga naima chinga kwa me mfanche wo ba ma bi no ba ma nya Father Christmas sana nyame bo mo yeah wo ba ma dia wo betua ka o to sunso ade ne wantua ache be ne pamre ana ne ya dana ka wa ha Yes, yes. Me will be already ada. No, Mr. Day, no nyaya. Some ja Easter dia, Christmas dia, ana Valentine gifts. Some ja because se no brotherhood, I'm not a committee. Brotherhood. Okay. You said guy where you be see me chairman. No question. Brotherhood ni na our chairman. Because ono no odi anima obi abadi ni sika bia we betimi age what do you oh rade ne ko fo mo no kwa de na say o
Ba me mom de me fa ba me. Oh we dey na Facebook for no kra na wo mo kan na na ma bat mu nyina se no scan dey ese se yeje enye we nye Kristo asem na me kwa sorry ne ade bia yanyi sika no na bibia nkwa kama ba wa kwadwo num nyina se yanyi sika no agapa na kra se esu anaga ne te anu osu nyina eye crocodile tears na se Kristo kra wonim ku we ti Ohemaa we so bibia wo beye bia no wo sakra asotwe no obaje enti obo o se me ko Kristo mu kwa na me sorry adoso woni na wo bi so ede na wo tua enti wo ye den ya no de what you say all this can wa hu se Kristo ho no this can na ni motive ni se nti o this can which is can oh I say okay ompe no o so okwa ba be sekete onye je hu na obi a yempe no ye je hu akasa papa na ye je hu so onu kwa ba o se onu ba je hu e de ahu jeje ela nkonto mo a so empire bi wo obi bo na wo Yesu Jesus ne ade na wo jeje hu naima uji esika o didi ye betom ye didi wa ya ase fiada obisi am be feedback mama Zenabu wo sresre minyanti wa so mo bi de la wo sresre no na meba yakwa feedback to su mienu so na ma Aisha ajewa enkomo a wode bedan yen efa ne ba boaten na sede wo kire mu se boaten abobra pa makas yi bi o TV so nyina na ne wo achi no broni be kan se eka bi wo ho a eka ne 45,000 pa matwa busuafo mo kai na bra ye kan asem no wa ha no dan wa ye si nkonwa kese no de broni gitu mu se eka na aba no medi metwa mu 15,000 na abusua no nso atwa 30,000 esa abo ano 45,000 ampa papa so edio sie yo de nkrata no breyen nkrata nda so wo ye ha edi besi ene eda denti ama me pese me dasa de we me pese be kwa chiri ne be yese na Ohemaa je 20,000 wo ene sika na ko hye ne to bacho mi kire mu yi eda akuma no edi 20,000 ba ese busuana na asoma wonum no ye kan se mujitum se 30,000 nti yentimi nso 20,000 mu wa bra 10,000 ne nka ho ama onu nkura ye se wo se sa na terie ne wei eda bosia so nti mo mfa ma me nko na me nko jesika enso so mane nye 30,000 no na me mfa mra eti 20,000 na hye envelope no mu a ye gye ewo afidie su ha no eda no a ye sa de 20,000 no ema ye junior boaten ne sewa a odi asem no achi ba ha eti wonum gye ana wonum hye me se wonum beko na wotwe ntem wonum beba afekwa de wonum kan se broni sika ye mpese ye besom nanso anu de esi broni achintire na broni ate no eno ana na eda ne tirim na eno ada ye wo ha ena broni ebaye obaye na se nyina ne se me hye mo bo se me kope bosia no bi amede aba na me kona munu afei na menya 15,000 Ghana cedis eti mesra mabusia de me kan me mframa mu no me de ba esanse na ne de na so pepepenti eno ayeje abo akire se video no wo ho ampacho mo fanto so ma me na fe yenkomo no so ntenten na yene mu na edi dwuma no nti bibia besi bia se ye de bremu na mo nso mu hunu nia akọ na akwakosie enzi sa pepepe na eno adan so ye no ma ye de video ni nya ready ana se aye ready dia ampa macho bebre mo fanto so ma me na yenkoye ni mu aye okay enti video no na ye de atoso no wo ba Facebook a wo de obo se ye de video no atoso sa ba nyina na ebuso a ye bisa broni kwa so ekosi se wo yi sika no cash madwadifo sika no bi wo de belt abubo mu saa ye bo akire na ebo ano pepepe 15,000 Ghana cedis ama ye de ama ye accountant ama wo de sika no ato ho enti sika no na stylish ebo akire ewo honom no sika no na stylish ebo akire ewo ho nti 15,000 abroni share bo se wo de beba no wo de aba anopa mi ne abusua no kasa ma worum ka se na wotwe ayekosim hwe bedwada benada
yɛbɛte wɔn mu nka enti ɛhɔ nso nkɔmɔ no mfanche baabi a akosi ɛno no bacho 1 minute munkyerɛ madwen broni di ne sika na babusua no sika no wo munya mfa mo de no ɛmae nso nkrata no da so ɛhyɛ yeto wa ha big mama kakakra ne nko oyima o ma semi de on say vitias and evangelist kwaka say enka broni sika nka mayenye enso say abusua no ase o ma che o ma delay yeah ena sofo no so no menim de akosi sofo no ane o twɛ me ha enti say yema dwoada no ne brada no emra ebia no mo de nyina na eba se mo fa broni sika ma no enti what dey you enti ji se dwoada na brada no eba wi okay lady meji wadwen kyɛ ne nko broni waya de na kasa waya de se esi na chi se de wo kyerɛ mu ya but se de ono tena afidie so kan no wadi ne bɔhyɛ so nti obroni pia waya de na big mama asɛm no so ɛtɔ asom etwase yɛtwɛn na abusua no so ɛba bia na ɔmo so ɔmo bɛba bia ma ɔmo de ne nyinaa ɛna ɛba sɛ de ɔmo so ka sɛ ɔmo pɛ sɛ obroni de ne sika bia ba bɛ fɔre no yɛntwɛn na ɛba na bibia si a na agya nti wo de ma obroni sika no me de ma ne nka wo mane nka ho na ɔmo de bɛka ho ne ehu sɛ ɔmo sese na onyi ne de mfiri mu de a na ne na wo de na de asama no okay evangelist yekwe naima agya Ghana mam ha no papa bi ka asɛm bi na asɛm ɛtɔfom a babam na tosem na wiabom abɛte asɛm na sɛ osisika mpɛ dede naima sɛ tɔda bi na sɛ o kasa sɛ onan si bibia so asusu kasa na wanhwe ya o keka kosi a ya bopo ni wia wani bebi ase okay abusua ti ha sika 20,000 na mo de buy mo san beche mo bɛdi sɛ sika no mo kɔ yɛ nsɛnkyerɛ ne ma bi aka ho anaa wɔnom sɛ wɔnom nana bi wɔ akura wɔse wɔde bi bɛka ho na hema me pa kyɛw hwɛ asɛm yɛtwa ho bi ɛde yɛ adanseɛ na hema sika sɛ me de ma wo sɛ sika yi ɛyɛ 50 million na me de ba di 20 million na me san bɛgye akyɛ sɛ nya ade a mewɔ ɛkyerɛ snalo no ɛkyerɛ sɛ menni mewɔ a memo naka ho na me de aka na abɛɛdɛ abɛka ɛnna bɛkyerɛ sɛ me serious family no do o ma sɛ date dia bet dia wa pense mu kakra abɔ ne tofan ɛma me hu sɛ dia not serious oboni no onye no onye yiri ayaya ne ho ade ne mo bata no hyɛ bɔ wa han ɔde ne die na ɛdɛ aba a whole family efie si ho abusua ne nyina tena ase enti na me sɛ nka mo de mba ne ntentem adentia exactly krata na no mo twe ana we ma no se broni onko ya fraud bia se broni se de na mo ka se wa ya fraud na mpa mo hia mo ade a ene nke abo paper na say ayira na ye pe no na hima dawruma odumfo bi di abre no don fasi camera maji mo paper so aya asem they are not serious okay serious lo mo ye okay it's be my so mo ye serious yo sika no nyɛ sɛ onka serious na sika no sɛ ɔmo de bia ba na ɔmo sa bɛgye enti ada na sɛ wo yɛ serious amfa de aka no mo mbɛ so na wobɛgye de ɛwɔ hɔ no that is the point ɛna me genti ma yɛ sa feedback sessions we ne sɛ enkomo no yɛndi ne wura wa ha na yɛnyɛ sebi kantata show na bibi ne enkoda bi ɛsɛ sɛ yɛ mamu de akosie fi sɛ ɛyɛ real ha yɛ hyehyɛ adwuma wa ha yɛnyɛ fake ade bia wa ha bibi aba ha bia yɛ kroji eti bibi si akyira ɛsɛ sɛ yɛ mamu abusua enkonkomo a ɛnɛ ɛwɔ fidua mu ha yɛnkɔ ɛno so na memazinabu abudu ofri hunta hunta do na ofri wow ofri hunta do ena watwa yen mema na kwa ba na memisa ne se edan na de ne bae zinab etese zinab se de osika se de mo ame o pacho Pastor Radiadum. yo ana ya bro no a Pastor David. okay ne ma one so ani enko Pastor we de boko. Pastor me fa se me kru na afrim. Ofrim no, say nenne wa kura emra kan tuba ko gitu nwa kan ta do hono betana me mo fa ni so me ko school de ma me film no ma me panyin e kwa yi to ka se me kunu hwe nkura ma me na me nkwa yi nimla ti efifi e hono kuada e ko du e hono ya efisem ya wada
The women that you may bear some friends and me couldn't apple. I'm done but twice. I'm so much. So I made the time of when a girl in the account. Jam what the patching, maybe why one day. Okay. Member. And the cheese ended and bets now, and the bosses knock her to the car to do time. I learned friend back once and I say, Papa or him. No, so wouldn't I back on for you? My Jency, I'm so much. But I don't tell about 5 minutes, see, Kumasi. I'm quite a gate of na me di nkomo bo se papa bey pa so ko he mi kun e papa papa ndi aka pa so ko he mi kun o be free Kumasi akwa ayie no wosrem no na wukunu yare e pa so no yare na ne ba bi anye ne ya ne ho odin na e ba shan e na wukodu srem o free Kumasi da bey e pa so free intado no kuada e na wukodu srem da bey yawada ti wukodu yawada na ne frɛ wo se be ma ne yare e pa so ya memenda. Okay, so the phone cry, phone to phone na yelen ko ball no. Yeah, dey be na ball no so se ne ye phone ene na mfe. Okay, enti wo kuada ya wada fiada meme ne da na ye frɛ bo amane. Ana wo bedu da ben. Bedu Monday. Ade chi Sunday ho no. Na Monday na bedu kompanochi. Okay, to aswe. Na me ko hwe no. Hwe mi ko mo se papa na aden. Oso mi afuno. Oso na udi oso wa ni hwe no ko afuom. Tokofo na asanye fun ya kraka na oba wasi akura won kokoo no na oba fun ta so da hale be yekese ana o mam den ko akonche clinic bo to nkwa hwe na asa eye kakra na o mi ne ba afie aye che ne anadwo mu asa de no ne ba aton ase o mo de ne ba na we e ba sha na da so osim de na se de na no me ne sa ne ko akonche no me nda na nti eto ka mi ne ba afie tana jom sa ye de no ne ko hon bi asa no wa yira me o e ba sho sa o se o free huntado ukuada e ba sho me busa mi kro no na cheche musa ngwa sa de na ye no so wo yale wo fuom no de ba akonche te ho to anka no mi ni ba fi konche ne ye de ade e ba sho ho ne e kro hospital kitwa bi wo okay aha nte mbusa idom sa de ko to ase nka we to ase de che mu ye dom champion ba ji wo na cheche musa na mo oh na de no de so wa ni hwe na am so ho na ja mi di ko na me ba ni shemachi so asa kwa ni isu oso me mu asa de ohun bibi no apan ka sa de me fa me je fie na me sa ma ginje empi ma me fa kwa ni nwura ho timpe na papa nso wo ba pem si kofi me de doki kofi abo no so ho me kwa mi ko ka so ma me kwa peja me kete na se 10 million da ho ba fabula na me so yu timpe an go ba ma se kofi papa se mba fa 10 million no so yu timpe kwa am ko fa ska me ba mi si fie na na fa se ma yale mo adin o na me so yu me ba kwa me baba ko ho nya to fem sala na fa kin ko bie papa dan no na wasi sika yo fa blem tibi sika ko se da bi o so tibi me di na chini na ko no ko fa sika na ba to mo ko fa sika ba nte ba na penda ka ade woni ni nyina nte fie ba ko pa sheti fie ba ko na dan ya senti ye nda mfa se me manda me on so dan dan o mane da won ba bi me pa shan wono o mato ba bi me ne papa nya ba me o ma mi nda dan te kan me o mo kwa nda dan na ye aduane wum no so de sika san pa de se manta ma so me nte se me ne me ma no me o ma mi nda da enti manda ba bi ye aduane no okay ha na me ne papa nso dadan fufuru no enti se ukunu wakohwe ukunu wa yare ye ayare hwe ena wono wode nkra ma wo a wo yare se ko me keta ase okwasi ka hye ho ko yibre me ede na wanko yi na san de so mai so me si fa mba fese yale mo da me pentema dwale na so na ko family me wo ma dwale wie sa wo ka ho de asa bia ba me nya ka am se na kwa no ko family na kwa no ko family ti me dwale ya na me nya ka na me furu ye ti me si kwa finfin Tasa me foka na mhwe mbasa basa na metana sakra ante kwa na mfon bele na mba penyi fe se ma o hena so masi kwa mfin fa kuma skaba to se ma e ma bie mu na mse adan kofi o so de asie ni o de asie ni ye de e ba cha pa na film o free hospital ho no de nkra na ma wa obedu fie no no ji ho bie me ba o hwe a no hwe say the D ansa na me ba cha anche kula me say ye ne asima o masenye o Uncle screening ba show se bia me free ho no me be di 2 hours me be di 3 hours ansa na call no eba se me be du kwa mfi na 2 abo me free me be du kwa mfi ho no mfi sa fa 2 abo nti u free hospital what time be pa sha before be 9 nti 9 ha ko si 2 how many hours sha ho de time ka sa car ho do ko si wa sa benya car ko da benya car sem ni say ye ka me say me ba sha ne die me dibi madam me pa sha ni die mpa me no be mass because na if you adam pa cho u free 19 and na 2 it free 9 anopa 9 akosi 2 na how many hours sha madam pa sha minimum
Big Mama, and upon 9 to 11. How many hours? 5 hours. And half 4. Evangelist, how many hours? 5 hours. 5 hours. Into no answer 9, 10, 11, 12, 1, 2. 5 hours. Young quay. Tia flow, so we couldn't know to member. Me pass on a maga men san coffee. Shanty Sako, Crona, minimum printing Tadon. Go to a bob basis. Now my balance of buy few, no offense, ma. I'm so black kulao. I'm some new kura, and I cheer to buy cookie to him. 81 correct say, a beer, your babamno, your better postmortem. My bank has some Sam left into my semi blam the command, some could you. Okay, well, one won't fear better. No, over 18 years. Me fancy, me crumba. Okay. I sent me blam on the best and could you. Okay. Then by now, or friends, I'm in Lekran. Now, maybe mamma a course, you never black penny. Now, blood and talk and could you. Now, can say, a semi blow be in ho. And 20 hours time who are papa back on Fankram and on poor Bino Jamu crow. I mean, quadias, I mean to me, and 10 milk or quawa. Ten flap was a jala, some pasho. But I friends almost a member kulao. Now, Panso, now black would you or bar or Mamma Sunia. And to a banner penny palm of Kuja, now quad into just I may say kulao. A crown one I never want to any Sibir. Passionami kunum manum eo, Memamino of your cocoon so. Into wine a frozen bread. Maybe I saw a banner. A banner kumba penny kufina. Aha, or frozen wine, let's say. One can say a sibla, me passion one book beer dinner, so say a black kulao. Never be a what if you dream, who couldn't free mu, na ukunu ba. And I didn't cram out say, Zanabu, Mamma Zanabu, yes, a black crow. One to you, Miss, why not see me cry? What was I beside? Also, must say, and I'm saying, I want to say, and the one can hear. Catch a call. Some would dare say they are not. To a papa in my means soon, children. A papa said, when the minia would say, now blood in Fiji, la long from 20 say now. The Banafaka say, one tear say. And the chamber blabber so, some made the idea, and decided the yenna. Na de panche na bushafo no kwache bushua no na omo bushua gotaya e chrome a ka say se nka bia o ukunkuma na ase okuma sisi na wo che santem bla moko na bushua ndo moko ngongodu ho na bushafo no hu me bla ma omo ntia so se me na makumikuru no omo ntia se kwa wo me kwa wudi omo ntia se na omo hwehwem ta ma me bla ne omo nya ntokwa pa anye ekura no wo fan ya pa so fati kosi yeah I shall for Ticosi. For Ticosi over here, a bomb one as I see him. Just a well crown or Bruno Benz or Potamu Benz. I shall for appetite Tom Necula by phone for Ticosi. Appetite appetite to him. But shopping that one alcohol. Ah, okay. Until we can ask for Manso Quayas. Okay, and a crown the same. I cried for Ticosi. Yo, do for Ticosi now, who can a wuna, Wununianum, Yaton Crassamum Mercrano, Mudu Wanani, Sassia de Balls. I mean, Mom dear, maybe I'm casting China, Munko, Mamma, one of my penny penny Jam be a no. Tell me, penny Pon, no more to say, be Papano, Abba, Muku number. To mention on what you know, Musabuta and Tia, or man to Manchester be a person, Sibla. Now, Omucaso, yes, see, woman tears and to me, my uncle, whom the woman sana. Me mako mama nkona yenso de yenko but minim say woni be mate na se owu a ye koba amane a wo a wo ye ba no a wo ne tie no ukobi ade ni eja awachiri aso se de ba sansa ne etu abetan ntado ho na ye ni ekura ho bi mu but amane ba te se wo kuma se ha na ebi a yemfa ni se maware na mikunu wa firi mu na ebi a be ma no firi achim Nessa see a cobama near watching ma. Me and me ba na minute. And I just don't know what you yo, transfer. Momo Yako. Don't call him Blamacon, so one tell women could do Montiasi. Number was Anna, Montias and Juana couldn't. A man down to cry his Anna, may blame Sabam, so you're quite a son of one you. Also, no Okunu. And don't measure you. I'm so Sam, so and they won't show me. I made a minimum, don't want to be severe, right down in Moeba. To win your own come to me. No much said to stand by Papa. Up and crab, Naja, I chill my nay. I was a try to say, and car a bass, I made me stroke a crack. They don't let me stroke a beer. The quack crab. But met my dimbo, any pan, Mamma no more concern, one time, or Baby Sadie. I bet I'll be also be able to be Dimachiaco to Nimbutel of Winton. I mean, to whom bomb, many man come and caught me tranquil to say, they don't be Papa Messon.
Money na watchda. E pa so mu gina atwe na mu yi ni si na atwe na mu yi ni e ba e. Me tell you. Almost 2 weeks time so mbe na di na atwe na. Ansa na ma hye yi ni time. Okay. Nto mbe yi o ma be se busua no ma be ka hwe. Ana mko ka che mbla bza se mbe yi papa emi kunu o ma be se busua e be yenden. E twa se ye sa akọ. Ne ko hu di ewom. Yesa ka yi enye ndo mmie nko. Tembla bu fi so mu do mo nko do mo di ka ko busua fa yo mu de nya do bia be ko. Na se me de be ko. Ndimi ka se ndimi nko ndimi pe nipa kam ho. E me so ahoma ko. Odo kura na se ho. Acha kwa mada papa na wie. Ne ko tena ase. Ti ukunu wa nyi na adwade. Me pa so da bi. Wa nkwa na dwe no aye se esiesie ne ho ni na. Me pa so da bi ma nko ho. Okay. Anko. Nti ekwa ma da na wie. Na ye ko tena ho. Ba so je na me sofo ne ma so ma bae. No obekanya me asama na je me abusu ma no. No mpe papa no kura bi. Me so nko du akura ha me nkuma fo. Ekura mu safo obia nkasa obia no nto manum ensuo ko ndi machi kwa ensuo ko mamma mbia no. Nto ndi apa onko papa nkura ben ka hye ma mpe nse ma me. Ese ye nkoi. Ese die papa ye bae omoja na kwa mete ye den sa de o me nko. Na mentimi ntina ha. Ese mete obia nkasa me ho. Me kwa do mbae kwa ensuo. Ko ya ma ba bia mo anhwe. Ne pa so de be dan kwa me senta man kwa dan kwa me de o je me dan no. Enti na mbisa se be ma no ye ho ade. Pa so ye pa. Ehefo ne din na chi mo mbe ye ho ade. Pa so papa na o ye me ho ade no. Ono a na sa ebe mbesa na beje ma wale sa ebe di ne be ye me ho ade ma busha no. Ono a na sa na ma busha fo ko se wu mi kuna wu no. Onti ase no. Sa papa na fa ejalete. Ejade? Ejalete. Ejalete. Me pa shan. Ejade. Pa so ejalete. Ase ne se. Wo ukuru papa de ejalete wa mi sa. Na me kuru papa no. Ne de no no. Abuju apanyi. Abuju apanyi de ejalete. Ba shan. Letter de yin. Ba shan de. Letter wa envelope ma na letter atro. Me pa so ne de me ba. Twa so e. Te ba san ma me ka se da bi e de ntwen na omundi 1 week ni wie me enso no gwa ne ti ase ma no ma me ntan ase me di 1 week ni wie ene e ba afi nti e ba no ma me so be kom so wonde obrade ne nko no ofi ne be hin oba ne be hin nti ba sa bu so for ba san de obi mba hwe machi kwan obi chi se e do mu ka bi no wote sa nti o mu hye ye mbusumi dubronyam nti ebi o ha mko asole ya mko henkura no be mko asole mko henkura no dede mko asole na mko se mko hemma no mko hu na da china matale ba ko da o mata so hye bag te mi twipi atale we de hye bag we na be da he nti nso agbata ma nka hwe na be hwe dan togu ho na me pa so mnechi na ya na dem te hwe na me bag no ba ko ni mfiri aso mne sidan na msa ru adam ba ko ba ko to ko na me bag ba ko si so mpia msi kofi na ho na yim nua besi ha no se me o na so kofi na adan na wo yim niema na mfa ma me mbeyi na wa de opi niema tu hwede nso abum niema aye no Kofi ni hwan ya? e pa so me ba na me ka se o frame me na me kunu ba panyin Okay. na so kofi bon ba am de mo amu ye mi se man ka hwe na me me chewe me sa ko e na me ko nya bo next week me kwa asole me sa behwe me so fa niema ko se esi na ka me se nya me adum e pa na papa ye wi a na ka ba yim niema se ba yim niema nti nyambo na sukuma sa be se nyema na so guo bi egun ne senso obu ne dia me sam nyema ba sa ko se be na sidi a me mfa na me ko e te na so mpa so am sa ba ba ne me na tusi ho na me ko fie ko ba sa mama sa sa me mai se ma busa mi ko busa fo me ba na yim ne ma nya tu egu abon te ban kan se on fon ko se bi esi ko da so se bi esi a te ba sa ba ko fam ne ndi nja ma ne ma no ense Na tumi ben na wo ba wo ukunu ba no. O wo se wo a wo ye yira ye ho ade wo ni ma. na me kan na assignment sa tu bo fo so ndi machi pa ma de ko me pija bag mbae na nso abo ama ne ma nyina pro nhwe ma gu fo se abusafo ni nya betwa nhye mo se bibi o ne ma ni ma na nhwe ma nya gu ho e mo mbe hwe bibi o so bibi na se matem da ma sam chichi ndi ntwa wo chichi ne ma na me so a ana ekodu fie te kodu fie na kwa wasa ma se ne ma o matum ne ma to ogu ma ya nda apa so assignment ka se minjai na se papa mo me enko busa abusuafo na de ntam ye mo nkyerem se de ade mo chichi sa ka njam na kama no tum me pa so ma sa de obi asase wo ho a mi kwa asase na odo na asase obi asase ado aduanifo a O kunu abusuani na woni na nya no de say. Pa so na me fe ejalete
Enti se oba homa no so anu ma body din se eja letter. Sa din na wo ha no. Eja letter. Me pa san. Ubota din na ba obi be hu. Me ba wate twen. Me ma stylish apusu ahoma no na to mo ameko eja letter ho. E na hwe me t-shirt ya. Won say Republic Bank na egusro no. Na eye Habitat Fair. Obi wa wanya sika no pa but on sure say na sky this dan there enye bi na kura mi na da be kwa na mbetimi asi dan no ne ade na etetew mesrew Habitat Fair way it's for you wudie nie wudie ye de obi e ba asasefo empomafo omo to block obi a hihyehyem enu nti no ye ne kakra enei enra eye Prestodia ene Ghana ene baya wonum be kire wo munwuma ne se de omo ye omo niema ene mama oki bi se oba Habitat Fair na se a bra wo mo ho nyentwere wudin ombe ma code bi abasa wodan no enka wuram omo be ma some kind of percentage bi a eno no ye de be chew ne ayedan ne ho adwuma e de ama ho enen so ye de foforo be so mo eye syntax stance me pa cho wo mo na aba ne na ansa na ebekọ eja letter ni din nti kwa number ni ntimi nko ansa na ebekọ no ho no yanko syntax mame kasa syntax eno kasa syntax na efia da ne nko ba cha syntax syntax na di na efia da na so ba cha na efia da okay yama opanyine no akwa syntax tank ye ni onu munye nko papa le mo akwa ba now what to say ya funye enka brofo twi na yigrade he na be bo enka twi okay no biati as akasa metipa antina naka okay ya ka syntax tank mbo enkomo eye dia mo ye hemfo my advert na okay mo dance what your friend Kofi Chenchen hine okay beka syntax on me na hwe kuma say ya say wow sa pepe na enewie ye de enkomoda ne adepa ene eba syntax ye dwumaku a ye de rubber e di dwuma okay to set bottles bottle na mo no nso no syntax ye bi okay ukodwa so na akoto ade a rubber na ade gum no syntax ye bi ga rubber ya sa ena wa so ton wa ade na bi apese package je na ade begum no ye tro di gum no ye ya syntax ye bi eh sa pepe wow ena se we obi so a me fan se we plumber na ope pipe da ye dwuma syntax ye bi okay ana diamond for nimu ye kese any syntax tank nti eno na ye bedi hu komo kese okay any syntax pipe no okay was any fie bia mu obi ahia bi wo ho no nti syntax tank no ye sha se di fan di 30 years ni ene mo che ya che wow ya che ya na sha se e di double ya ne ba ye okay emu na ye fita no se na be ya efi bi be ma ubehu eden ubehu na why the work cleaning mu ana ya side triple ya so buy ya no ebohu miensa okay but say kwa minu ka say kwa no say bia open no say bia open 5 layer kwa na e bitima ya am wow especially mo ye industries no ana obo on ma chemicals no use no ni ntina na opese ade no use no emu ye du say da ya entini enka de bia esinchen okay okay woni me ye ni kan fa number no entudwa yaka ena syntax ena ohai we ye na musini a waba ya mbo number no so na wonu munchonto ansakwa ne ato aye nkomo no so okay number no 050 55 55 666 pacho intimo bi 050 55 bi 666 enye de ye de ko he na we ye telephone number na ye de amount no okay de ntina wo bi ye beka show bi nkwan say syntax ye dem sronko bra ye ho yes ade ne say de tank no ye mfa ye boni fe no recycle say bia rubber na wakeka bum no de aye de bia de virgin material ene okay material ye mfa nye ade bia da ene ye de ye entenu nti ema tank na ho odin no ekosoro ana wa so a wo use no so ema mpon din say bia ade na de gum no efi bia ye den embem okay
and now feels also young one and 7 years warranty. And now materials are there, no, the materials needy. You know, the 7 years warranty are too so. So. Wow. It's you want to be on cano. Now, a be a Likiana a paya, a better shim near Sanamount. 7 years. 7 years. Syntax tank. Strong. Wow. Wow. Okay. Me miss away say what the kind of bonny ma ho do amoye no so. Na mesa me yatim wo ehobiem. Niam na amoye no cause obi ti ya say tanks ne nko na pipes ne nko but yensan si so biem. Niam amoye a say de o kan say obi kwa say packages adoto aduane. Yes. Na opese ono abrande ne polythene. Na say take away na moye ni nyina. Yeah, ni na. Wow. Yes, I sachet rubber. It will be a water production. I sachet no. Yeah, you know, madam friend Rose. You need na mano. Okay. Or per the airplane, a bear amano. Or per the set your church on there you buma, your bear amano. You put that and I say client back any special ice. The special ice water biana ubenum biano. Bottle no. Hey, wabano. Yeah, you produce. Special ice. Wow. And now bottle is also juice sock. I didn't water. Okay. Money might be na ye de egusuo no. Obusu abehwe. Where your picture call out in the tank emu odu. Bu ye je we say bi nya de sie ho anka kama. Enti ye kan ye kan. Ye bi ka all sizes. All the sizes ni nyina na egugugugu ho yo. Yes. Enti nya ne chenchina se kakaka na na ese obeto. There be. Yeah, so. Enti from 100 liters to 35,000 liters. They make across it say first now 100 liters to 25,000 liters. So see 30,000 liters and 35,000 liters. 35,000 liters no. The whole West Africa company being one a yebi. Wow. One kwan 35,000 liters no. Whoa. Wow. And 7 years warranty nso na jese she ho no na jese 7 years kura na syntax tank na ho teche ma. Omu no mu je omu di. So ba omo behwe na omo aye eho adwuma ma ebi obi hwe o dwene kan obefa so obetimi aba beto syntax pipe na as tank na so say kwan ben so a wo be kire be bia so ye no wo enum ne ade me pacho kumase anu ya so ye ewo Bermai West Bukutu Junction o hwa na ye wo okay na say wo computers so a syntexdh.com your website no and yes say asabe aso ba ko ewo asakore mampong okay no oba pipes no any tanks ni bi na yeden honum okay yes okay more promotional packages emma ya hwefo a o mu ke ya habitat fair o mu di mi ke be more package bi am do be mo na ye mo mtimi o mo de kaka package ye will be okay so if you say mo share habitat fair na se no de bia ye baby ye no mo ebe ye adwuma de bia so ye che ade wa ase okay de bia afibia so price bia na ebe che bia no ye double no this time so the same thing wow ye be double no wow nti me kan se obi a etefo bia de emba no mo mehe okay no me ni achede ni bi okay ana say ma discount so e wa ase na say free green to ade obeto bia wo bia no ye de be bro pacho tie habitat fair na se o ase nko na wo to ade no a free delivery uko mu okoto a mbetua but habitat fair na se ne die ye ma discounts a hodo na fe omu be cha die na uto bibi wo fair na se a free delivery we will free sa habitat fair we mu a wow did ma jem see dem no ati ase Kumasi city mo ya na eba so nti wo de se de wo dan na city e bia bra ye kan amane nyu bra na edansie no se wutimi bia bokoboko peja pata ba ko bi na eja wunya ba bia wudu ti beto Kumasi waka ha o kwan fa biem enti fa wo ho ehwem na emwa o bibia semfo fo bia be ka kire Kumasi magana manyina yes so obi pese oni ye dwuma na so ton ye no mani bia ekwan da honum ye wo nhihye kituwe bi e wo honum a obetima ye den aton ye no mani bia no ma no so e wo fom okay nti ton a so benya mfa so ye den if mu da ye wa de okay all right yansan si number no so biem na yenko 050 050
55 55 55 55 666 666. Patro intim biem 050 050 55 55 55 55 666 666. Well, last message in a month for say your mode. It is a team beam. So we be person will be torn when your man be and now can say. Sa pepe we pese otu no money between. Ya kwa na de bebrel o be bia wo bia. And I said wa fe ne onu edi nkuta ho. Na wa ye eyi kakra bi. Okay. Manya kakra bi. Be bia wo bia de bebrel. So o was sampa kra na utie a e do man bebrel wo ho no. Wow. Okay, and your syntax thanks and na ye ne wonum atwetwen enkomo no number no and na ye de atudwa na fe ye de ama wo no bomodia na fresesi na fe habitat fair no ase kuma city mo and e ba so bomodia na fa wani kire mo ho na me se dan no se de tie bia bra wo de bra sika uhia no ye de be ma de uhia bia fa wo dan no bia no Nhyira Live FM Habitat Fair we say ya wonum no Republic Bank aka bom wa ye no ye bobo de ya ne aso wasene na fe dan no etimi awie emudie na awie peyo papa pacho e beda se awie wo ba ye na e be hia ho me ba be petan kere keto bi akosi me fiche right. Okay, all right. Absianti yanko zinabu o how pa ne de we sisi ne popo mame pacho me how pa ne say the first time I never could. The first time I can't send him a sir. My man made them to me very good. And if you know, I'm not man who do rooms. I said, may my room, Jan, Finn, and very good. Gina, my baby, no, there were this all my mature. And Finn, I come. I shall be cool. I could cook a sea park or Bobby San 5 bars. I will catch you. Papa and film was a fun moon trace come into nti me se apana director so wantria nti me se komati ba ko se me sere wo de kokon papa se me se no edan no ye be se ne de ya han se apana fim da wura so wo je dan kwan so bunzo be da kwa ya de nti me se no ntwe se ska ma me na miniska ana me kokon kwa metwa saka nti me se mpi ne de ya ko ne mo me so komati ne ko o ka chen se wantwa ska ne ntwa china te se me so me ntia se da se me ko me pan ko ba bi ne hwe na on de o taya no onim ye ne ko tin ba no hwe me saa no sister awasan me yo wusua e kwan san apana kan ka me kwan ka jai na ko obekum na se bra ko fisa na apana kan se han na se matime daase na me amje number na me se me frɛ apana hwe se bia na bla ne bon se ya me pa cho oni di am pasa me se no di nkomo akra na se me nka so me se no me kunu ko bo obesia 5 bars enti me se no ndi ko di pa cho me enti kokoo no na ye ntua ka ka je so mo ntua ska ne ntua china na fo ne ne dia so me sense ne dia mpa na me kudi hwe so kra me se ne ndi pa cho me enti kokoo ne ntua ka no na me dia adwuma bia metwa ye tua sa aka we apanse won tua ska ne ntua china na se me ba pen ni kwa me ka kofi no so onim so tua ska na o ma papa sama ya che no obasa achi akra na tumti mu tua ska ne ntua china na se matame da adanse e wo sa sika no ho ye de e pa so me kunu kwa bo obesa na okra che no ho no o so je 5 by sika nti ka che e ko bo mama ne busa fanse o mu ntwe sika mo bo letter to so e pa so de bi wan bo letter to so nti de ne di adanse se wo kunu ko ji sika ma ni se ehu ba onu me busa se waje o se an waje ba on first kana nchire me o chen se sika waje am so je ne ho aho o so me je na ni pass me si ho na am so ho de bi mi se bi owo ba nti ekwa se ekotu koko nti ba be ma ba ko am si kofi papa abo bi so en se fe ma papa abo bi si o 5 by sika na china se nti me bo amane eja china se nti na kwa se ate de bi mi se papa na ambo busu ama mi se bi a oba mo bi se o anka nche obi a na pa nti mo so mu ntwe ska ne ntwe china me so mo ko to asame ma ni me ko fro mo o mama se ka me so mo ko mu ntwe me ko ti commodity fu ani me fro mama me ko to oba bi me jawa ubekasa madam asame me ya me ko to o he mo he na kala tu ka ba be fro busu fo se ska ne mu ntwe ne ntwe china me na maku papa no na obo adwaman enti den na pese e de bo awo tempa so pese mo fro busu fo no mo ba na be bo adwaman na mo hwehwem so mo nche so mo behwem mo hwehwem ko siye no mo be kama wiasefo nyina ante sam na me kun no be ka do mo hu bia mo hu na nungwa so magun no me se mo me samiti okay papa kuma ye hwan e pa so me kun kuma no onu ane eja lete no e pa so da bi kuma na me kun nua ankasa je tan de onu de o so ye busuani okay sale stratuma na enkomo no me se bibi wo ho a kansa no maba e bia na ne be ma ne te no wo fa na chi na wo ye bibi aka pa so no kura de me ye bi da
Sa ujidi one be ma no wo ma say miensa nyina be ma ne ma okay Yusuf ye wan aso say mi kun abusafo na bia ma men kwa homa no so na me ne nkasa hello Aja Yusuf me mo awo ya mo ma me apom to say ya me adumo na so ya hu ye wa ha mpacho wonim ze na abu abudu pacho an yo wodi ane no me bra yere no ke wodi nkomo bia bebo ye wa ha na sem nyina ne se wo ko sirem ja ne kunu ho ene e friend ne ka chore ne se ne kunu afri mu ofri mu no yi ana se obo ba busuamu yi mani ma no ma anye ne feso ma ne ba bia ma na na enu achi okunu kwa ba obosia bia ye kokko krachi bisika enu wabde abetu mani mu amfi afekura de mo se ono ana be ma bia kofa ne wowuram ne hu musuo ana kunu mu nua no ade na ese me de obi akofa no wuram hu musuo na kunu kunu me ne minim ho he de minim ho say wona me brand ho na e pen say wona me brand no ya kasakasa no jai aware ko ni kurom ho ana me brand so obese be ma odo no yere no so sisa ne niam ayede eto an ho jawa me brand ja na kura ho eto an yere no ho andi ayi na yete se wo ba na se ko firi maba ko na nke fefe na be brand se ni yefunu yede ko du hospital na ja odi free andi ayi na no bae onu bae na so ni yakakaka so bae wa ma fie wo mbra no wawu ye kura ba ndikuna ndi asema wa kan de me de mimo ho no eti oni be ma ni ja ware wo kwan ben so no ja ne ho ko he wo sha ne ma ko he kasakaka ba wo sha ne ma ko omukurum ho hinta ho ana ya bra no to an ho ndi ho na me bra no ko nya na ya de odi wuye me ba ma mi misan ukuru waja na ware pen e ba so da na de wo ke he ne wa kura ho man sam na bia ba ne ma ka bi ne ma ntare ka ba kuru man sam na bia ma o se woni be ma nya kasa me pa so oboa me nya kasa sa me no bukan se ma me bra no ya de kan na ya de ko ya na woni bra na ke no fie ho ana okay Yusuf bache o ane ne nkasa de bu pese obi se mbia bisa no aha me bisa na se kama woni me bra no etina wasa niema ekọ kura ho na bebra ya ne ko bon ho no e ya ono ho no ma na se me bra mfie ho e ko bon na kura ono wan fie na na no ote ba dan se ko sere ko sere ne edem heba ya to we dan na wo sere no de mai ne edem da bi se ya wo kuro mo ta e kuro mi kuro ho ne etie aha because na wo ne mo bla na muti fansa ni papa efie what ya fie oho na ba ware no ene ne ti ena wo hwe mo hwe fansa me bra no ni papa no ekoko no ni ehu de ye nkasa kasa ya hu de fie ene wo ko ye ne ebra nso tu na no to awo di ho na ya de ko ka me bra no di wuye no na nkona me koyo me pa cho bebere wa kuna me kwa me pa cho ni di sanka wonni machi mma me ne kuna kwa sanka wonni machi me so ba nka menye no na nkona me koyo wa me pa sa oni amakoyo me na nkona me koyo de kwa du a wo se abusua ne de abọ wo no ene wo kire wo tie wo de ono pa so kire wo ne se woni be ma ne ko ye na wo ko ye na be ma no nso to awo ho ana wo ja na wo ko sirem na owu ye ba sha me kwa ye man pe na owu ye na e kwa yi kwa ye ono funte ko sirem na me on fe se me kunu ya le na me bae me ba yusu bi anti na wo susu so be wo no ana ekum be ma na ne nsa wo unua ne wo no mu mame ya busia fo ya ka so ne ku ye bla no nyame na ku no wada se ya ka so na ku sa kwa du kwa de mfa mo da biara da nke mo so betoro kasa asem we ye se mo sa kwa do na de do kwa ne bo sa kwa do sa kwa du na enka da wo wuye ene ke ka ho asem ya ye ne bedu sa mere na wo kwa bibi sa ese ne kwa de nka ye ne ke betoro gina ohu
ti abusua no a wunua ne dam no abusua no mu ni bia ma ma mi se mfa kwadu mu no se wono na akum mu nua no ho me ye wu ye no me na me ye di ade ye busan se wo ye yan ka se me ware na betuna ware no ka bibisa o han ka me pa show an cancer me pa show me ku wi be se ko 4 years na isi fu me pa show obla wi be se 4 years me pa show be ati mpo unimo wa twu mpo afrema bu se maame o bi ona nkwan mpo mo te se da ye fa ya nka o ma chiri kwan ma me ba ma musa ma ka asem tere he me bra no udi kuna pa show da ma ndi kuna aha me bra no wuye na ye dia ayi no ko film na ka se ye nkon wo sire bo unimo akọ pin mo ba ma na ka chem se nkosi me ba tie ye me bra no kwa sire makoya yi no ye ka se nkon ko ye ha na be ka kire me buso ha be ka kire me ba oh wo ko ye ya me ka kire ha na be ka kire me se ye nko obi am wa na wonim se wo mu de ukunu be ko sire asa yi no obi am ka kire me de ye ni ko sire ma me wutie he ye ka se nko no wo se ye ndi kan obeba ene se o se wuntimi nko a fa nkwala na ba ko mai ni form ko ya ma mere no wa fa akora ba ko akora mai akora wajo ma aboso mo mba nsenkla me ba why na ba maami amane se ayi di ko sire mu nti oni a kire bi no nko madam ni Jacob lote be yi bofo ko ho aja lote eni mu bi of Chrome family man ni mu bi me say we see am ba ka dey bless for boa so ka say be boa man na boa me pa show pa boy ya san ka pa no ba ha bi ba do dia de mbeba do ni wa be kan afa ho enti wo pese o chese obi am amane se ye de be ma ni ko sire sa ba pa na ni of frame so de ye me ko sire ngo se date be no mbeko so man kan kire no na ne o kan che mi kunu se oba o mla na ye ne ka se papa nya babusuani no ne busuafo an kasa tenase na ye hu date o mbeko na ehu ahobo ameya me no mbeko me so man ti hwibiem me kasa che apa no o man be ka hwibiem de ntia se o mko sirim me kwa de na me kwa akura ho nti me kwa mbu se obi no se o mu na akosirim kwadu o de ba hai de di ka o se abusua na bo kwadu se wo na okumu ba men wasa abusua ni ti me se madam dance fo ho kan ne bo sa de me pa cho ja letter no ne bo ka che me bla mo se wo mi ko mo nti ase ndo be hwem na no me bla ko da nya nya me aka se fo so ne bla ekun okura na se ipa don be ble ho okay papa receive wa me sa wona wudi wunua ya de a adai na wunua na free mu na eka ada na kire na mumbesa bo beko ka na free o okay de ama ko ba sa ne se ma me me yiri yo tu ho ho kama o me bra no wu ye no ye ko kire ka se obi di ka bi a o meka na busan ko nyina ye ho uti busan so kan waka because obra me bra wu kwa wandi kuna no ma e be ya yi ni mo no de e ba ho a kire no no ko ka kire me ma no na yo hu se friend me bra no o jire bu se bi ma no ti me ba na o ko ko no so no ko sika no mo nkotua ansa na e be pie se me bra no di ka bi na na bi sam pe fo nyina ya se obi a me bra no e di ka bi o me ka na di ka fo nyina wa na ye hu kwa fa se be ko tua wa me ka na tire na ba be ka nti ba sa bu fo se nyina kore se no kore pa ya enka o kai e ma bu fo nyina ti nti mu musa se yesa ne ko ba ya Asha kanya me kwa da aka no kan wala na ko di ko to busafo na nim de ma ko asem we bia ba ha ma ye ayetare o se wala do jis kan wona na ko di ko to busafo ye nu ho o se eye ne ba ye na busua ne ade ehia ye ne sa na amamre bia ye no ye bisa se nya wawe obi de ne ka ana so se ono so de obi ka na sabre ni nyina wanka kosi se kire na ade nkrama ukunu eba ne se ona he kokko no so nti onyi sika na fakotua me pa so me de kan na ma kan me ma kan ja busua kan wala na ko ka che se om di shembe bo ne be se me de ma kan ja busua nti wo interest was aka ne mo ye den pa so kan no ka se o mu so mu ntua an na ka wura na medical kan o mako sine wi ansa na wo kan do mu ntua interest na me kan tia se e pa so me ntia se aha mpesa mche se kawura na na kwa abusua no de asa ne se eye kawura ne abusua wo kura ne wo nka ho ana ka ban
na say buja foso ntwa na me na mentua na say me so mentua me nim hwe na say esa abaje afiri me ho e ka ne yese ukunu ko ne ne ko e me pa cho da bi na e de no obaji firi ho me pa cho ma anko bi oji sika kwa me busa so waje ba ma ni ehun sika na waje no amfa sika na nkyere me sika ne yese pa cho ka 5 ba sa 30 million 30 million say pa cho 3,000 Ghana ka ne nyina 3,000 Ghana cedis aja Yusuf Mame. Mpanfo bu baby say jabe wo jabe ti ase wo ho saa ka ne de say ya kafo no na ba busua na nim de beto mani mu di a mesre se munyi ka ne mfiri o se be ya kafo no ntata wo bayi mu na mo abusua mu de munyi mfiri wo na de to su biem mofra na bai wo wunua no ne obayi ntemi wo mo ye moja ene se wutu anamo na ko re so obayi kwa na de one ne wansam mpa enkwada na ewom ne de eye moja ese wo ana ebe re omo na se hwe bi wo ho a ye de bo enkwada na wo da chinti oh mama ye kwali ye hwe omo ye hwe omo ye beka ye hwe omo ahu wona ka to ko ntimi ka se nkwala ye mo musika ye hwe omo a offense adanti fo nyina den e wo ho se hwe nkwala no ti wada masamu hwe obusu bi amu ma omo sen koko ma me wuti enya aban djuma se busu bi a sika se ne kwaje na da bra no ti koko no se abu fanse emma no ye cha se ono no nukuru no ware no wodi kan wale ba bi a woni no wa man pinfu wo hu aha anti se ye cha sana o sa me bra no ma no so ake anse na de ono no man so fa de abre no nti that is empty sika odi ko bia me man ba na de eleste ebu o so ko sikrum ha sam bi man so wo da man se be ye kire bi won ka se enhwen kwala no ena nkwala no kokora no busa no se mire bi wo de panyin no wo mu ko ma oba bi wo kuma se abra wan boy amane ena akwala no ko yira aja Yusuf na o twa se ne yehu akwala no na sam bi man kire ye bo dwa ho ne busa sa den tina o tin ja akwala no ko obobi ho a wan boy amane wo se nkwala no bro so na wonti me hwom scared ma on nso na ona bibi sa na won kan kire ye sa de wo de ye pa chawo te ni tetia ni nan se nkwala no ye ti omo ne ahwe omo ye mienka te kito na mama na wo ho a ye ntim pinfo no ne fo mo ko school kakra abusafo e dɔɔso e de wa ma tare ba ko ti no ne ye so mu se ba ho ntiru biem e kan wa mpene afọ mama ye nti ma me ne se aja Yusuf ya jaja mu aba Yusuf ba me aja leta wo wai hono fankrai ko si ne sufi so bai aja leta di ni wa bose wonu na e de sa akwa adu no ball no na next week no mama producer ne wakasa aha sumdie se ne ka ne ha mama dia na wo ba fa aja leta ka ho na wo de momra na de esese ye kama ne kodu na sumdie ba wo mo ne obai inter na nkwada na sumdie wo mo no ye nka man fancy wo why na week ho o da bi efidwa de ko bia no aja leta ko adu no obo no den yo tu de benada mama producer from no wakasa why pacho mate leta fa ne bra mate me da se yo sim da se ada na o man ye ti bia so mpene mo me pacho bede ko wakan woni be bia timpo be bia ti ko woni mo scam 21 million 4 years ni wa dan sini wa 7 man no me ba mden beba 21 million last year na me ma san man ko e let's call me busa boys o me 8 million ana man asama team no be kan ye ho ana this year last year Christmas able 10 million let's say 21 million e ko 4 years na wi ase dem say jam so ma ya o enye Christo nti ankofo we ko sorry ben ba sha me ko deeper life ma gu man mas papa me nim ho hwe ni nguase wi ase die e be si bia e so bo odi abedan ye be hwa aka ma sumbi aba so mo fa no ko me bla ko dis kan ho me bla so ha me papa gu mani mas me say ensam no ye frɛ ko bi kajabi o kan no wajabi o aha na ye ntwe ma Yusuf mra na onfa jalete nka ho mra ba jalete ne wo se muhia woni mu hwe wo ma am so odi e to on ne wo se wo ba na de ho ye de nam ne yi nam ye de sika ne pesika wa se enti wo de dra to zuo ma se wo twen yi aboa ne wi ansa na ya hra aboa kro mwa enti wo de kan wa kuma to ye be mama oba yin komo yi menim se ube fa bibi kakao ho a kakra bia mpese meka fa wasi wo fa nkola nba no ho sana
woman is not fine anymore. Mumwa no fine anymore. Send you a 4 quasi at Chimua and moi, Ubia will be Kushia Yansen. Any idea you hope. It's a moi. It's immediate. Say Yaleta bar, no bar. Yes, say, Homum 4 Genema. That's one of the things I find Yaguma. No more 5 uncle, and I was with one Pacacramana. If you say better. Okay. Abusia skins ana yede etu sansa no ase eyedupa ya lotion pacho make lotion and nature say nsuo eni munie echire nie wei ensa bia atiagu se shaving ne de aba say ye natural pimples bi na awo ho aye kwankro akaw so ensan se de sitie bia acne no say akese woni ma de ohia ye skins misra wada ya to apete pharmacies enketwa ne akese nyina mba bia wonam bia no wo betimi enya bi na wato me de number no emma ne nke se wonti be bia se a wafre na ne atwetwe nkomwa ye number no 0241 820 270 obetimi so afre 0504 485 984 pharmacy bia wuramu no aya bisa skins ase na wonso eje wode na eja fako wonsa no enyina ma na enko market surgical sasuye na yedro no mesi we eye adult diaper usom kwatim se emu odu kama pa ehye mako edu we say no emu odu echinsuo pa na face strips no so emu odin na uju ba ku say no a mother with help there be when your mother with help but wear gloves mako ensia ene she ebia mu me ba cho we no uji a ya je bed mat ni bi ka ho eno no wo de sempa no so a unse nipa no wo da fa akosa no eba sa bed mat no wo so ntimpa no ensei na oba sheet nyina nso ensuo bia enka no we ya adult pants me pa cho we so ye won nketwa ne na kese obi ani nyi diaper no na se pants na pa no waji bi pretty lady sanitary pad enie we ne kita mother wet herb no a oba bia wo di siesie ho ebobo ho by free infections ho enie kama misra wada jibi ma abofra no awoko school no wa ma mpanyimu jibi unya ntwa abra ne de wei ene beboa we a pretty lady panty liner ehye mako aduasa ye no so de bia wote baako a wo de asiesie ho kama eba sa de bia ebe ma hemfie ho ache na eho aye kama pa ye wo market cotton wo market baby diapers market baby pull-ups udu ya so ye ho no ma edoso mentimi mboni nyina so won kran a ko okan shi drug lane kuma so baba me kom traffic light me de your number yi emma na ya wa phrase si a 0553 291477 0553 291477 na onso waje wodie de abema we ya wono ase atuo na ho atimi ato ya homka heat patch me pacho enie ya wode ehye mako edu na ya wode ehye mu mienu o to amesrew eya ahwese ahomka ne gusoro na wohu heat patch no so ebasa na say eno ene ye original no we eye plaster ba bia ye wo ye bia wine na fafam ho wa ya se wo chika se no wo sisi wo kotodwe wo to ase ba bia pain wo bia no wo betimi e the attire wo the tire 8 to 12 hours eno so pharmacy shop bia wo bia bisa hom ka heat patch na obenya bi na won so wato open the door to announce won so person be distributor me the number na ma na ya wa free 0599 802-297 obetimi so afre 0248 509 003 number no baako ka ho ma me fan so ene 0536 645 334 na onso agb ensu a wo benom na be koyo wo minimum be mo stay hydrated ebe ma che say wo feel bobo de kama pa nua ne ropi enso ahyemu ma ene zap natural mineral water ensuore mi pagya kire wo mi se enye sade so no ebe so wa che jezap mi ba cho ma me a wo fridge o mbe yinsuo jezap eno na guess ne se wo moton eyi ahodo ebe ko so nyina mi be kire wo ba bia befa ko gb package ne ye kama na eye kama nso ensuo no tim se eye thick uhwemu a kama pa eye zap natural mineral water me kire wo ba bia wo befa na gb fa ko bu aye na se ka kire bu champanyin se eno na se ye dey 70 eno na wo
kofa de aba kwa dwoso udu dwoso abisa the niche ubenya bi ewo ne ho sanso na Tonso High School Junction ANS wa ubetimi agibi afre ne ho Evelos Mother ewo Kronom ubenya bi Vance 1 okeo aboabo he yanso wa so ye no bi ewo ho ebi na pese oba yan ye ho de wo to no dooso de a udu ahodwo da ban ya Hilltop School no ne di nhwe ne mu ma me fa ye number ne ma me to mebu mayiri mako na fra ye sisia na onso beje wo de eye ase eye we se wan fa bi answer a wow 0534 291 0534 291 as up time and when say jizap nsuo no bi na wonso bobo ne kama orange December then day hey Mr. Abrochefo na mo ba no I got you say girls no member bi mama two times say untinam try ticket and buy masa obey you say nkunu nkuma no there be mpacho wonu oba womra orange December ne bi say no no do be ko dia fine ye ni a ye wo Ghana no nso ye de ne ye 3 days and ye kodi ye kwa akra kuma se takrade ya ye shas ye 24th na fe 28th no na ye nam kwanso a chese ye ba ye chi abakuma se ye de ye comfortable buses luxurious accommodations beaches ahodo bi what ye koji ye ni ye orange December and American for na fe mede amount ya should be a website I ho no orange December ho nsem ko a na ewo ho eno no orangedeck.bomvastores.com ko ho ko hefoni ni bibia etwagu obasa oba ya so ye ho akontusem bia nso adru kumase a ye wo eyija ye ben Victory Baptist sorry dine wo Tech Junction no e ho na obehu ye number me de ma wo no free ye sesia 0531 0900 868 pacho 0531 090068 obetimi nso a WhatsApp ya 0531 085235 Flora Case diaper abata no se a chinsuo tissue no nso ye kama GBC kem GBC fie ketwa no enwa na yi ase hyewa de wo yikaka be raba ya bobo wonim entete enye hwe supermarket anaso se be bia rabia no bisa eye Flora Case diaper ne tissue no kira kwan opedodo today a obefre 0243 033 na onso waje wo die tap send say a give back reward promo no wonum go so a first through November 30th and na ye bewie hwehwe kakra wo ho ye tie nie tap send app no na fasika kakra fafa so ebra sika na wode ba no the same amount ne dey reward wo app no so mi pa chew ye cha de antifa hu hwembro nyen fa bi fa so nsha donations ye tap mani fa so masisi a na de hwe na se wuntimi enya sa reward ebia enu nti tap send easy convenient na fe fast and so mama de na download the app no sisi a na unso fa hu hwe akrade we say emu na emu syntax lands na ye di hu nkomo nche tank bibia fa pipe na tanks one dey about uyi yen na say ye numere unu ba ko pe ye de no na ye kama ye 400 agents a won mo Ghana ha say ya wo frɛ ye number is see ya babia wo pese wunya bia to bia no ye be kyerɛw na fe ye de bo no so ato wanim strong emu den number ne 0244 335 168 0244 335 168 na eni nkomo ebusua yanko hack healthcare na edupa na ton ehunti haxa mixture haxa capsules ye doctor eni nkomo doc memo akwa ba na pom to say oh nyame adom okay madre de edupa takahwe na chese musu madre no nko anso na say ade ba na asantini beka se bia papa bi okay no manfo no di ho adanse eduru ba ye nche na nso adanse di no bebre okay wadaroma boye nkomo yedi kan ma menchia watiefo ene ohwefo papa bi awie won mabo ademu a owu be ni won agegu a omo etie wo ye do mase essence omo adaworoma ana ye nso so ye na esisi babi atiefo ne ahwefo a awie yi moje bre a mutie dwumadie yi ye mama kwaba na ye mfa entia so mu odan so emamo esense mo madaworoma ana mamo amasho yi ekoso de bia awie nso so ye de entia mu odan ma wo ba bia wo so wo bia na ye hack healthcare ana yasan so enimosia ye ba betwetwe nkomo na mesrew odofo a wo hwamie na menua ba ma menua ba wo susu utie mie mesre se ebretie wa edaye nimi no wo befrem waso kakra amaye ne na ensempa ene ensem da ye de namo na amanfo so dansidie so mudie no won so so da ache so no won so so egibi ye de enumienu ana abadwa so hack healthcare
nnuro mienu na de abadwa so de kan haxa mixer mepacho said de na husu na afi so no ne bobia no esisi atie nie tia kakra na husu no green so hu na entroye fita kakra enso ho saa na haxa mixer na esisi atie na de toso so haxa capsules wore de oye papa bi wono de oje amanfo pa na epacho odofo wutie mi anase me nua wo hwame mi bisa ene awie se yafunu yade anase yafunu keka na aba so na je obu onu mu a otimi mepacho awia abo nanso mo mfa ncheme se me ba beka asemi ye obu onu mu a otimi jana nan saa ekuro na se bi aba wo yemo se ekuro ba wo yemo a enante nko ba bia nkoto aduro bia enno mepacho haxa mesa ena esa wono mu a ebeboa ama wo yefunu a wo ya na afesu ekeka wo de bia ma wo gya wonan bebre no etuo betwa ama wo ho atopa na ya na empempi no yedidi a yedie ene ye lifestyle bi ekomu no ene ya na ema ne basa me pa cho utiem ene awie na so ohwem tv ni so na sa yefunu yade na aba so pa yefunu yade bu pa na aba so ama wo gye ho anye wo gye wonan saa ma wo so tia na etie ama nkofo kwa kasa o asoma sia na so benten de hwese de ne susu hwan na hwan ana afi so ne so tia na etie a eye nkofo yade bi na wate a me pa cho eya na entesa me so bowu afoma sisho bia mu wo so haxa mesa wonu mu ebeboa papa ama yefunu yade na aba so no a de bia wugya wanan ma so tia na etie no ebefi honum ama wo so ho ato bia na ye kasa yi aduane bia wudie na bia atimi aba na saa na men kasa bia aduane wei anasa aduane wei anasa aduane yei ana anu mu a ema onyan sansanso no ntimi sro bomodna sese aduane bia wudie no se wo fi se eno yefunu no anyia wodia na se wo de obenum haxa mesa wonum ya saa yefunu yade na aba bedwa wo so no eba be fi honum ama ho ato na abodiem nyansape mpanyimfo amiate ase se 12 hours in the day no every 4 hours bia nipadua na na se yefunu no o produce acid na yenua ne aga na hayedie no dodo na acid wo mu empo fruit ahodo ayedie no dodo na acid wo mu eba saa no bia na aduane no wentu enyi no ene na akwakofa ohaw na ba no na se eba ne saa no a haxa mesa na ebeboa wo ama saa yefunu yade no a wugya wonan ma so tie no na afiri honum ama wato mepacho ye betoa so na ansa na mepacho tro no mbani gu honum na fre doctor sisi na kache doctor say doctor mese toa na etie me yefunu ye ya na ye me ya de bia mi jama nan saa o fre doctor bejo so na wa cherechiwo mu enura eso wonom no haxa mesa and haxa capsules eno ene bebo mepacho number na wo fre enie 0240 23 83 10 0240 23 83 10 ebiso na usu telecell na telecell no o friend so a number wo fresh sunie 0203 822 855 0203 822 o friend number si ni enu bia na se empoline na se so hot wa nyabotre so hu na twen kakra ebedru so fra doctor be chirechiro mu na se de aduro no ese wono no nyina no wono ankasa etimi ede ama wonti ya no wahye no so saa ama me na afa ye toa so no haxa mesa no eba ye no se de adansidie no ekọ na adansidie no eba na adansidie no ba no ebro so toto na ye damase se mo susu de bia mokoso na mutoye mu na monomo a na awie ni bisese wo obi a oyefunu taya oyapa oyefunu ya oya de bia no ugya nan na oyefunu ya oya de bia no ugya nan na wura hospitals awodo wura sare dem ahodo me pa chaw jefunu ya de no eye aduane bia ukodi ye na anu bi anasa aduane bia ukodi na anu bi no eno na anya nsonso saa ye ofutubu ho no mu a acid content na wo mu no etimi edition sanso brawo enti udidi a hwe ebra wudidie ebra ayese wudidie hina no ese ohwe ne saa se koba ne saa no a ebia na ede saa yefun yade na aba so me so nua enkachi
kope asamisa no wonim pa aduro bejew ebebow ama wasipi asita na wako nim ebasa no a na bibie ekoyi e de ma pa me ba cho frɛ number isisi na wona Dr. Monkoboy 0240 23 83 10 0240 23 83 10 anasa 0203 822 0203 855 na yenko yenim afei me pa cho adroi enye ma opemfo wo so a wo ye oba wo ma abofra nofo so untimi enum bi enti ya no ahye no so sa e de ama me pa na ye kan ye obo no anagididie ka didi anadwo pa na wudidi anadwo no obo no mo so didi wi a esem sa di fruit gu so aduane a wudie no ebia na ase no kwampo na ewu mu edoso anka obo no so obetuma no anka obetuma kwa kodi fruit ni na etimi ede yefono yade eba sa na ekrase wo dipadua ni mu a eno ede de ulcer kese pa ebre wo kai na sa no so ma me say aduro we so ye ulcer tamfo kese pa ti ya no ase no so sa ma me utie me na sa ulcer how ulcer di nya haxa mesa and haxa capsules onumu a etuna se prekope ama wade ho na wososo wako anim pa ntimi soroya no ahye no so sa ama na ulcer no se ebani pedua ni mu a ensunsanso bebre ene ya na etimi ede brewo na eba soso a signs and symptoms no wankasa hu asase na eba uko ejanan so a bo se na emuja edi akire eba sa mfa nkwose beyiye mfa nkwose obia mfa nkwotena sore dem mfa nkomalam mfa nkomfomfo haxa mesa eno ena onumu ano befua sa ho to wani enti ya no wahye no so sa amame awie bowra pharmacy shop bia wo Ghana hanam ana drugstore over the counter bia mu no uduru ma wo so pe haxa mesa ato ana haxa capsules omi sa nuomienu a saya fungade a hawo etete wo ama osai hawo no ni nyina eba be fi honom ama won so so ohu ato enti ya no wahye no so sa amame mepa cha kumase wo kumase na wo pe enwe bi etu aton na oso wanya sika kakra ja ode atafetafia kopi FA pharmacy a eno ewo tafo udu honom a wo so pe haxa mesa and haxa capsules ye be ma bi etu aton na won so so wako wanim na won so amu kumase murum ene ne nkwado de okọ hono enwe emunom de wobenya bi de dodo no a etu ato honom na won so so wato me ba cho mo enkran mo mfa mani enchom o kan si drug lane okọ abusa enwemi emu me ba cho mfa nchro haxa capsules no say any CCT and haxa mixer no so no say any CCT nti sa nri no bede cheche na wono no na esiesie ni pedua no na osa na ababeji ni pedua boso ama wo so tia na etie ama wo ankasa tete a wo tete ne hai wo ni na no e ba bi fi honom ama ho ato le ba cho yenje number no na yemfa nsare 0240 23 83 10 0240 23 83 10 na se 0203 822 855 0203 822 pacho abrabia osa beba oso ana obeko hospital na bia beko bia beka cho so osa na ayewo no bowra pharmacy shop also pe haxa mixer and haxa capsules onum ya yefun yade away osa away hubeto ama won so wako wanim o abrabo yimu okay hack healthcare na ye call ye edupa no eno ani haxa mixture and afa the capsules amsha for ye ntwa ye ho na ye nyen krato kakra bi ye koba di aka ni nyina ye de beso so e de amamo ye twa ye ho abasese a Nhyira 104.5 Abusuafo enuanom ni adofo mammenom ene ye papanom afi asako abetu ye biem asafi wo woni ye di ne yie your number one Akan radio station Nhyira 104.5 wonim say Nhyira bodo ye de si ho emfie bebre ni ya boa nyanka fia wodo pi na emofra wonum ni na ene eja afa yensem ebinom akosuku ama wonum da chiesi wonum ye
afi subra na duru ye besan aye no se biem ama wonum firi se nyame asem me yeti ase se nya wo hunu mo broni mo bono wo de fam awurade enti se ye hu wo mo bono ye de fam awurade na brepam awurade be hye ya na emu some of free wonum ni ajanom ebreyim ye kodi bronye ye dwene wonum ye be ye wonum den enti me dofo me bisaw edie ne kraw eye mo eye anwa eye sitre say ye sikansu ne kraw a number we na obeti media faso kitwa bienso a eye 0550068822 0550068822 edin beba no eye insure donations free will be no be free be yenkeka yensase na afi yemfa nije bi nhye yemano afumuma ebia na wo niam a opesa wo de ba no edoso free yen yebeba ni aba be fa niam no na yedi aba abedomu mo free bronyen yemfa sede nhye nyanka yenum fi se wonum ni hwefo bronyen kame ho na yenhye mo free afumuma the framing master amwa na so amwa the frahano amwa with mobile service enterprise eduma ye na hano is speaker everybody west is speaker ye inside learning na kama okabi wo hani speaker ye kama pa ye nya eduma basa ye eduma sin eduma o me master hono mo 7 years we are me pon me hono ye eduma no wala gi sale ho asaf market ona na be ye eduma no nyame aduma ho de na ye bo ntabo na ye de eduma no ya nyame aduma we are seeing ye mesesa no that one ebe we are seeing na no no see nya machine be friend wovi ye di bi suba hanti nyame aduma ya treshim e wapem so ya ye eduma no ha o de cars mako 100 graba when baby this you get kama pa mi wie school no na me nya school anka meko pasata na fie e modern ti nya me na madom so ma me wo fa kopi amona no ana o me de beto adwuma am bi sun adwuma no sun adwuma no so wie no wanye maburo o beto afidie ma bi di shop no yele e de ma me ti adwuma na me kura mu a wasaf market ne nya me aduma e ti ma ba be adwuma ne kakakase me started adwuma no de me pon me hono me pon mo master on 7 years na me boa me master 2 years me boa master 2 years na nyame adom bisme nya ba bia ko bom pa ye ma me started adwuma no me started adwuma me ankasa no me ye adwuma no 24 years ni asa nyame adom a me sabe bie company we kesese dinye se ahase na na itime ko yisi machine a edi twafela ti adwuma ne ba ho se fe ba ne de yensanko an ne twafela no ba na de nyame adom ye machine edi twafela ye machine edi buru ayi no enti sisi a no gu for plus 1 no na se what must sound the can enti bibia dry not ma aja ko she ovi no aye challenges you woman say on say adie bia obehase bia no mfa ne easy the premier na KTI nkwana na ovi asa 1999 seconds esubi bi wadum asa na nipa mako bi si bi enti na emani die kese se be se mpa bruchire kwa kokotena okoye adwuma no na committee me beto machine bi but me try me try be 5 times me nya bisa na ewurade adom paibwa na ewurade nyansem no nimdie no obi ekwa ma me a ene metime nya machine a me yakasa me ho se metime di adwuma ma adwuma ne ye se ne na me pe na akasa no ye machine so use no kwamia no the whole machine bi no eto ye machine we e quality machine a je se wo de ka ewura mu na wo spray ya ye kama be yo ka be pie no
because he fabrication ere why I want say adwuma bia when nen so customers ni do oba o se me de me penisi a hire ni mu adwuma ne ye woni ma papa ye de adwuma no pinti papa ho your first class and your second class into which hire ni mu other ones na aka na de meka to se ne de minti menye enti me show ma hu say car we pinti se ni bit my de aye enti me work ma ship no kra na me feel say be hard na mete so de am say be adwuma quality na kwa etima ba because your car sin bo open tia car na entima nche won sem kra na wo sen ketimi nya be 7 years for 8 years but obo open tia car 1 year pepepe na car na yebasa e fa be boy na car ila for no so na masa adima won na yede etimi ba but dem ka she nyame en me say yadwuma ye na ha no yadwuma wona de car no kwa ye bitima guarantee ama actually tato so say yadwuma ya ma no woni biansi oba time say car no 2 weeks ya 2 weeks no oba na are you ready 1 month 1 month no oba na aka na ready obo kwa mtimi na kan say o ka na 2 weeks e bi kura na be ya 1 week na na ewe na ma so say ba befa o ka e di no kure e wa adwuma na yere ye ho nti ma wo bia ma na yenye problem yere e wa ye ha adwuma ne de ye nya adwuma fete bia ye adwuma wa o de kwa e sa de adwuma wo fe de ebre enye spray ye o ka ebu a ka ebu abeba na o se bia abeje 100 cedis obi so obeje 5 cities na say 2 cities aye paint no kwakoto de aba be adwuma ma no emwa o acha 6 months 1 year na yebasa ya ha ne ye adwuma ne wi a ya sa polish car no bruni kan bi say was car no maka no ye de ye kama na so do kan be kono na say edin ko bi aye de aba obi ne de car no kwakoshim no obi be na de car no kwakoshim ye friend spring boot be na de car no kwakoshim obo ayen se san so freta yen san form freta yen san chemu freta ya ha no every 2 weeks bia yen san freta se na wo machines no se fin bia metoka no so enti wo be yu car no be pie no na car na ye kama enti na ma ye adwuma no ye sonko wa ha no enti ma nipa no bebe de adwuma free brono so ne mantemo ne tachiman enkran obi timi frem se me fa ne car won kan eno akwa na ma mo so mo ha no mo hu ya obeye adwuma no etimi ye de eboa ye kura na ye spray ya no opani se wo ye ka wie na se wo hu fort go ho wonenyi opon se maji wa adwuma e bia meje wo se 10,000 na mi spray ka ni wie na mi yika ni pi na mi hu fort wo ho me sa sande ka na ye foforo asa mama ka ewura ye de aba because ase obi a wo ye no kwafo na se woni mo adwuma na ni su bia na se wo ye professor bia no awo se adwuma na wo ye no emu obi meche wo se aha anyi na se ha yisi wo se wo quality wo na nipa ne be fa ka na nipa ne ba no na ni jika no ma me makoma eto me yem me se me ni jipa mo se adwuma na ye no etima kakra me di tu ye ma no ene mo fra mo abesu adwuma wo bi no a eko ne se omu ni abotre ne twen a ye di adwuma so wo de gan hye ne se no hu paint ne ba ko mienu gua ofiri se wo hu adwuma enti ene ye mekwa kwotena wo bi mu no me prepare makwa kwotena wo bi mu no ato paint bia na wo de aye adwuma enti e mo ama nipa bi bi wo hye o ka no bo se ka na pempem na hye na tantan eso no kala nko ene enti Avefoni etifo ade aye wo awarie mu ne sa no mse be ma wu aye se ne yire na ekum sa de ne ya na me ya pa enso ba wu de aye nta nkasa ne kunu na ekum okay ena ebusia se be ma firi mu a ya na nkola hwe no na akwakoye bibie wo sisi ase apapa ya wo se o ka se o monte nkola enuafo se echemu mu a na bi kodi ha ya na mmoa enti die ma dwene mu no se busua no wo sika bi no mbe boa obey se onye mfa nya adwuma no mfa bi hwe nkola no na wo mu a na kokko so na wo benye sika bi aboa nkola na enu ye better sense am kasa mo te nkola no okay an ma hwe wo me de ma dwene no nti busua no enhwe na kwadu a ye de abo no so wo te de se kwadu no se o de bebe bia akoda wunwuram but busua na science entesa say no de o say entesa guy no na eka okay it be say no de hia titiru
ɛyɛ ɔmo hwɛ mu ɛne ɔmo so kukuru mu ɛno na ehia deɛ aka de tobe okay ɛno na ehia okay evangelist ada na akonya no nkom ana wɛrɛ honhom mu mana who reading him maybe or rams in yeah okay that's it now one steady yeah we had dream asem no if you so asebet mfutuo ho sound ntina me hwe ne side bi okay ahima eja nyame nhyira me se me nkonwa here amen enche hene okay me na ba konwa ma mate me chia enche hene pa yo na pia ahima sorry adem konwa here na atram yeah bi o pepe kokofuo ka ho nko ana je oh ahima nsuro enche ye wasase the whole West Africa enche fo wasase chen bibia okay ahima de tini ahima yenu aba no improper marriage no coin. Okay. You were improper dressing and improper marriage. Naima, a man be brain na kwa wadi omuni wari yo. Gay we no ni wari. If you na se mni na, on say nto kwafno wa na ruafi akeka. To di ukunu ade no. Wo se abusu na bob sobo se wona ukun be ma no. But you do kuna dey say sa asem kwa podi o monteda den na dey we betum dey na epam ho na so ahwe wo ye pa udwe wa mani tiri a na soso dae say ye na busuan so ya ya amamre bi ye hu a otima se kro na senka wo twen to the stand say omo bokwa adu bi na kwa adu no mente na ya ke ate afi omo dey ano okay. But to the stand say one kasa betina filika say omo bo me kwandu say makunu obi akoda wonwuram nti na mekunu na wu na je say eya akoya no kure because the odi ade no say sa kwadu no kure ade nya no no on teda okay nti ye ka kunu ote ase ne the odi ade na yema eja amano enya said ye 1 2 3 awade bia ni won tokwanim na yema awade ntokwanim nya awade sound awade bia ni wi ase ntokwanim sound ye ni formula de ware naima awade ebe ni formula aye de ware ni principle bia dabi dia wo pese wo de ye no ana wo ye no sana ware atenti nti afutuo na amde ma wade ase ne afutuo ni ya de ma wo se in case ekofa hwa na mfa ho de ana se afutuo ni watie ba wo koyi naima awade na wo no ba ma bi wo ko nsuo okay anya se ne yire gimi no sa no pe na ware okay oba bi nso wo a seven previous on hu kukuo mu ntem je sa de eche sa no ni kunu pe no enti me problem ne se wo uba ya ba ma bi one ne yere nyam okura ne yere bag akola no omba ba ku san bo ne bo anse efe pa yeah ebi ani je hu sa me bo a but nya sa na wade ati o okay omo no no pa omo de ne sa okay obi so wo ne yere nyam a on kuta ne yere bag ebe ne de eno nche so nya be ma papa o anu ne na ware no mpa ne sa level no enye bag kura sa no na bia na fie nso ya be ma obo ne ho maden naima ama wo akwa ware no problem disaster kakra na de kakra bia trom me ko me ma me ho me ko me kurom enyenyenyenyenyenyenye okay na ba na wo kono yes wo kono yes papa mi wo bani mu wo tnem enti nipa wo babra problem ba wuntimi nyina no unya nipa okay otima se yeah udwani aja ba ma no te papa ya ko edu obo wo ne se woni wo mu gnya nete ana BBC ya na uja no hoko ye ba ma ni ntimi oto a ho wo so ti ase me kwa ye nti ye na wo kunu to a ho dabi no kuro ni ho tie ba ma ne ira kwa ye okwadi na dodo se esese ba ma no to a ho dabi asebu amunim kasa yenim tie amano se ba ma wale wa o but ye be 40 years going be ma bia no onu ko ntimi ndena ade sama be hunu no sana nyame bo be ma na hema sana be nyame bo be ma 40 years going be ma 34 ne so eh 34 ne oh yeah young guys no success no unya say so be ma from 40 years going we hear sex now they are survive what na say we hear wife we hear oba owo nchen a especially wo san yini kura mpo de oba ja wo obewu ntem
okay yenti ayana yeta ka say oba na akunu be me do certain level bi na so oba na man pressure kakra bi obewu ntem me mo ato so analysis we me ya ye pa me ba mama lady nka kakra bi na menya de bi sisi na ye nko ya said be ya de be ma be wu ye so ba na ekunu ba na ekunu wonti sa wo me ma ne side na kakra me kan de tu ye nwua no ma no fu ne se ni nyina nko wie ahokyere ya abusua ani bebre bibia ni nyina ye enwoma nketenkete bi a edeba enti oba wote awade ase a me tu ma fo omo ye omo se housewife no mo me guys ni ete awade ase a ye mpa bibi nye okay ye mpa bibi nye sa okun kura ba war no se me wo sika sa de kura no se me de me pesa otena fie ma me hwe mo fra no de ani ontwe oka wote fie no hwe fie no de ani ontwe oka na so fa sika no eso elata baby na se se e ba se sa nyoma we sipa na ama ema na ye mobo okay any say sika samti ena obey wo betere ha o to kwankran nti yesra mo bebre ma mo tia wade ase mo hwehwe se mo bepa bibi na mo de mo nsaye na dwuma bi na mo pe na mo ye na mo de support fin se be ma ni free so ba ni free mo afanu ni nyina na che se nkoda no so nim ba bia omo ekwa na de omo gina so e de apa bibi nti ma ye mpa bibi nya ye tia wade mu a okay all right abusia ma me information we say mawo ni nyina ye insurable said the unim so bra efifiada ye pon memene da ye ma kwasiada ye ma chijuada enu nti me the insurable official year donation number no esama obiem e ba cho papen fa paper natural wo kakra no enu na mofra no ehwe ne mu kwan se bro nyen wo no mu beko school ebinum beko university ebinum beko SHS ebinum primary bisuku ntade Momwa na ye nyina ye nso ma ne nyefe number ne 0550 068822 0550 068822 for the last time 0550 068822 kakra bi okra ubiano fa eto so se no miensa ebo na wahu ye wadum TV adwoada besi samring eben eza ono ene hu ye mobo wode ya aba yesu ya de bebre ya kansam no bebre nanso yesu ya de no pi de ye ka kire nyina ne se wo ye oba wo ye be mo ma wani enna ho in everything you do titru ye se wo mpe ba ma bia enko dada ne nkoje ne nsam ade me megu ani ma se poto enya no sa umpe wo ba bia mfa wo hia enko di sugar mo me bia chi me entete ma me be wi ase no na be du gina ba bia wo mpe se enwani ma simple obi betimi ade odwirim okwa wade nso a ma wani nna ho ni nyina balls back to dia wo pe ade no wuram na umpa ntempa na hu dia wo beye fa akoma pa ni adwempa enante de aka no de erade ene beye ofenso man hima eye nana frane wa the third nana na wotwi woni ye na adi dwuma na piao ye chia wo ewie sanso ena Margaret free ye glory Calvary Temple mama 1 mama ye chia pa midi di Ohemaa Benewaa nyakopon ya do majoda ye besan ehia yakamo da monse ewo modaje ho ye to so ha ko se eye no miensa ebeba pem yanko wa analysis na so God bless you amen amen mi chew frisi enum kwa amen Nhyira hwe bema onyini do level bia Nhyira ema wo moade ye na mema wo moade ye okay oba nyini a obetuma kasa me nwale biom benya bema Nhyira oba from 40-50 ni kunu tumigu ebi wo kuro mu 60 years o se me nwale bi oba betumi atena bema ntimi difference ni eden sa me nyankopon eye hormones no ana eden sa me nyankopon ye mema wo mu do ya kan say oba ne be matena oba betimi atena daya efi no mra bre mu say enti omo break omo virginity no mema break ni fast than oba okay be ma no oba dan tem kura ni age position wo mema ye no kan ye pushi ye okay although e kan oba ma dwe but oba enunu okay oba enunu na na ja oba timi ebu na nugu so e wo sa ne ma no ye analysis na de wani to dama Nhyira mama go into deeper also go deeper like dama me la kwa man so oh yeah me twa titia dama wo hu onyini do level bia ohia ne yere
komodie enti man na 1 2 no watwe ne ma free da kono amama ni chiri kura ente na ya na ba sa ni oba no menye dai menhwe no ya fa no nto nche naima nti na meka cho se o kwa wade anya wadwene se ye de ye nkonda ande manye me se anya wadwene se nkonda entokwa ne gu ahodo dabi naima tie mummy ya ka plural from not singular tie na me ma o de scenario on say obabi wonye na adwen so obeko nanso be man ne ye obi obayi ye no oye meba o de meba hwe obi ni abo na ye de mekwa ahye ne ho no anya nya ni nyina ba bi sa de ye nkese ni ho but amota ya obi di mirika ba ne ma me ho adanti a wakomia pesi mfinfi be ma ne buofu adidi na tem sa anti ono so there are certain things a man and power ya want to know me ko be bisa no nya bibia se ba ma ebu oba me against oto so se kan o try se me ba me ma o try se meku o ti da word meku na adwane firi o mete wase but to say o munumuna me ana o ye mi say I am normal thing okopem ma oba bia ko abete se ana oba hu se mukunu akofo oba ntima se me ne ma akono usa wawadem what am I say? Oh, my point, Kurama, Abeda. Mistake number. Let's find a way to solve it. I love me, don't problem about the young so amendment. So I don't think I may no, this I had day. This out to say a day. Namikunu, a tumiko foul, this due to I am to what I was in a memo with that. My mom come home. Order, so I ran on a meeting. I'm a what was young cock. Okay. Minimi kunu da ho. Na wa fra oba foforo ni ni din kuma na dwo be 12. Wo wa kuma betini me ma kuma ntini. Mensi sam ne ma me tumpa dia na won chan dia shooting. Oba. Drive obi dia man. Obi a wo se de wote obi o baby atete no. Okay. Obi o wa anya ne ta no obo. Obi o nso obekire wo se wiase 24. Yeah. Enti no because any no say any formula na e dey worry. What you say? Okay. Mame nkwa homa no so. So say ya uja omunua no ho. Akoye na wunua no beto aho. Na wo benya yare ni firi ho no de ende omun ka se omun na kun na che se eye saade na ko ba ye. Ana no kura o se omun ka se o se ni nua no nyame na ede akuno. Okay. Nyamo no ankwala ne hwe ne na ade a o ka ho asem ti ma mi we bo ba no amaba ankwala hwe o oba fo oba se kwadu nso ba me se mo kwadu mame so dia na epishu. Okay. 032208358182 83 na mpadia ne se ho ede na so do sa left no yi unya de yi na Usha hold on southern community na de baby ala de won ate na agene ho ha se ya na ni beba ne so so bi aba ho man so hello kafra 03220835818283 mama hwe so bi aba hello mi mami Ohemaa Benewaa pa yay Engineer Nigeria ba ko pe contractor 1 yanko me pacha sungen kan enka evangelist the graph mama bigini mama go to say the bram mo minchi ami boss padi oya hotel e wo che me bonitel o ba kwa tan mo for job of go fit actually oh me no kwasem so say me mama go so ka say se bi ade asotie ni ade ni so amu frɛ papa dia na ya me ya wo mu na ne so pon dia papa ni kun ye ni na na da hu ye ni kun ko so jan so no ba na mom dia ya me ya papa ni bisa se mi so obey se obeye kuna dia na si ugwanti ma sabi mpraduasa ba wa ba ho pa no ma papa gbogbo su na no me dia na nka me mfo se papa se ko so ko wa na ka ho e ho kakra no asiga de sei ni na ma me na anya dia mesre papa ya baba bisa se enyo na ku no nyame ya na ku no bia me be nka me ma me nko twa so ko o tiri twa
That's what we can want him on any woman. That's you game with you know, that's it. That's say hello. Afternoon. Fooding baby afraid fee. Forever Hamid. Oh, Hamidu, Pachoyako. I think we know. Million man in the big car, some of her, that one wow. Get it, Tessa, and Tessa, our set, war battle, of yourself, and ourselves, on the pen bad in the work. No matter the kind of for. Don't call no poor, no that. And then I won't be on that. There could be sound with the poor. Was above him. I just only. I don't go down. Would you no question? One could. I found so that I wasn't going to town. Oko, rough your honor, and your wife. Also, a business of hobby. Only in other. I said, all rough your honor, and your wife. And also, I said, no, the old passion. No other frog, no much by a crowd. As I'm saying, a hormone and castle of the country. More back and that. Then I why? And I must say, I don't know Martin. I now with no big time. A pie woman is so that I know so that looking up this. Now, what to be no to visit I know. Okay, Papa, I may do not mention that until one can't answer ye. Okay, hello. I'm a copy. But of fooding, baby, afraid fee. Me name of Braco Judy. Oh, Braco John Pachayanko. Kojomo of men. Kojo for the and job for your kind of prepare, mammy. Oh, maybe I could see our Darma. I was sorry to Gafra. Mammy, the yen for Udina or Himano. A more ye. Mammy, and maybe my term for the same committee, so I call you for 2 young fin. But you know this some and I know 90 days of it. I came, Papa. Other two, and now by an hour for an iron. And so, Sashi me. Ohemaa, when you may look at me say, or Bazika, ye need at a friend. And this is a father, the man I call you Bazika. And the more place for others. Okay, Kafra. I'm saying, then when you're quiet, so hello. Hello. Good evening, baby, afraid fee. I should be any brother, man. Make a different homage number. Obey my uncle. If I took you near Bano, you say anyhow, anything or the bow. Yeah, was I hear him. I don't know if I can do it as you be out. That's it. Okay, yes, yeah, that's it. Hello. Kafra, hello. Hello. Madam Fooding, baby, afraid fee. Me Ohemaa of Nhyira. Piao. I'm my black Tony, the phone in our blana, made word drag great dancer. I'm in Tiakwabi, okay sport on it, and be me chamo ye. Now, Naima, me bacho, and then I'm standing rapisi, you know, say, or gay, didn't see. Me bacho, get or chase can or the Biabadi, and what to mother. Your program, I shall say, one feedback session of Fiala Biayahe. Na also Jumani into a Todana a program with Janica Creja in Tina. Okay, what's your man now? You mean or the Beba? You and then on family and the iron idea or she and us, Messina, Mestre, me offer to Semini about not to honor. So a Toda one and a you. I did do one for one will not all your who say, a Toda see your neighbor. You be sound na bema ni kluba fi bi sound ni se ya mesi wa yi no kra na ya nkata ma de kuslim na koye yi no a ade na wa kasa momuntu wana mo ufura ne na tena ene na wo kwala mi no sesen na sa so fa na sa wo free mo a na sa yi no na sa ye de yi ne kuslim a ya mo ama ne ntu so unya adwi bi ntu wana mo so etoda mo na mo ye ma ene ma di tutumo so what I say, until one time now they about no, continue case. So say, the other was here, the approach, so boss who bring Lano, Nipana be in one, and Yano Cloud, to Muda,
kontomrekis medasi pi me so medase me fa ba ko me no bi so hello Bajwa Obahima no de dua na menchi wa na me moka na me ma jara papa no ba en fo ma Messiah you waka say ni name no oh Mr. Auntie Saude ena wa baso na no yinika oh kafra mpamacho fache me why all right mama mfa me last caller hello ena ahoma me nim dia yo hello Naima me da fu di baby afrefi we dey wa ba to wa dey nya Robert me fi ko ti grandson and you start to get down of kaka mi Kenya no say wo dey ni aba ya no betre wo ya me dey bia no ka say enka ne wa makura because one ka first one yekuna ento kura de ni aka fo wu bia no enye whatsapp be ma one na tena ane na wu mienu kuna no wange enti say do the woku kuna say woku kuno say you no ku kuno mami o be bitina because one ka kuna na ka wo ka ti say akura no ebusia na ka kura ne ka kura no a wo say da ile busia ni mu papa because we busia bia say da ni mu bi akuna na wange ne ane ka wonti kaka mi keni ya ne say ka me kwa ka busia fo ne ja kwala no na mo hwa kwala no say na no o mo tumi a to mo ne bibia aya kama me da say okay me so me da say hello Ohemaa Benewaa. Eda fu din baby afrefi. If che femi tell me do drop wase. Yo ba tell ya yenko. Yo ya me sure pa na ejuma pa mo. Okay. What you in your ba no. You who say why am from so bebre. Because sim for there ya mam na say ni nua no doje aware ni nua no betimi aware no. The one you kunani and islam 100 years no kura won timi anya ikura. Islam de ndi hia. Eno islam so ne do be cheche bushafo ne ade won timi anko bi na wo ba ya sem be pa no ba beka also no o san ne bushafo ne trans no mo ko pa busha na chew na bushafo so mo ngi apla no mo hwe no nti ne bibie ni o mo so nyo no kunu na do be bie no ba mo sa busha ko pa busha na chew na afi. Okay, me so me da se me to me and fa ofrefo biem and I would do a me wish you happy birthday. Now so the phobinum din abeka mensa wa ha we Benita Abuajiwa we ene ya wa woda Benita Abuajiwa free eye wonam fo ne abusua ni nyina ho yesi wish you happy birthday. Sanso na Miss Angela ya you feel cute professor warrior school Nansenya was St. Louis College of Education also ene ya wa woda Miss Angela ma happy birthday. Alpha Kwajone ne yire ama ye boa ya wo de sister ama mutie ye pa na wo so woda ehemfo ne ahemafo a wonum eba eye ofakujo papa eyi no enyina woda wonum nyina se na wo twefeju ada ede ba ya bo adwuma yie pa na ye ko weekend esase ye de bibi kakra eko na dwada ye ba ya be hyase foforo eno nti obi 2 minutes a free dwada be samre a future ID ko weekend na yenko ma telephone bi ntu yefo a telephone bi ntu yefo amuzu ntu yefo ana homa no ejutwese san ko amuzu ntu yefo a future ID be ma obia ne se de bia meka oyima nyame boye ho ban nenso etoda ye ne ayehwie ye no mabibu okay nti afutu a mede be ma obia ne se sabre ya yesima ye ready December no baby abekwa kodidi baby abekwa kodi agro sa wo driver wo driving nu wo twa kwan ma kwan abefa so wo betwa kwan bibia wo ye bia ma hwe ye mrem nyame wo ne famudi a oye okay ena nipa enso wo famudi a wo ye okay enti enkane nyina mbom na mfa nya de bia emmoa menyame nya ne de na wo so ye wo de ahwe ye ya de a hwe nyame boa nipa o oboye ho ban nenso ahwe ye hia eti say ye say aduane wei wa wunim say aduane wei enyem ma wo wankasa wunim o so nyame ntimi di enyewe emmoa wo okay nyame wa hwehwe ne bibia mai dada ti de mechanic say free star be copy December ye man pa ye ntimi ye na ye ma ahwe ye enso so emfa nka all right evangelist yenkwai ma papa na Nhyira me chia wo bibia ana ma nipa ye yo nyame di ahya wa wonsa nipa wo ye yo ahya wa wonsa ubedi hie firi wa
obedi ye free wa manipa ye free bibi sika okay cash sika eya de yi esan say ade okay sika manipa hoɔden sika kum nipa sika manipa enya din sika sei nipa din sika manipa mu yedu sika tumi manipa sika koro ya tumi manipa mu ye ha enti me sere obi bia wotie me sɛ ade afa ni sika emfele ho ba bia hye bia anya bɔne kwan so pebi okay sika ni ho a wa obehu sɛ wa wonim nyansa ni obi na bɛka kyerɛ wo wa sika ni ho a ho nyɛ fɛ okay sika ni ho a say dwanti ni pe kwa wontumi nkobi wonya wo choice okay ade bia ya fo wo ni so choice choice say that be na choice say o flatete me flatete but choice wonya wo choice kasa say choice I don't know na hima scan ho a wonya wo choice ka choice unsa obroni bibili me say ka choice na me ka what dey ka choice oh mana kire wade what dey ka choice na mana kire wade wo ai a man pronunciation enye nti e choice yeah a man ji ade ho e choice yo choice scan ho a unya wo choice okay oba wo don unya bi nwale oba de oniska utuminya bi babema uniska oba wo don unya bi nwale ade bia ye fon wani so utumi kakasa firi a emonye sikahye na mo hye no we nyina faso ni so nyame kura mpe enwi wa akali sika kotoi na maami asie maami mu wawu awie na mo cheche ya da ne party na nkola wo fie na nkola wo fie mi sika na ye de behwe nkola na hima piska okay bema woni sika no sebe mpraduasa ye de ne ye entomago okay obamu oyirimu abusuamu okwa asore so a wuti akire elder deacon unyabi piao nti sika de yiro ho enkodu abrochi ansa na wakopra botam Ghana ha kora na yese pram ne ma usika babi sika wo bia yeah yakwa dwuma aje ne bone kwan so okay na nye sika na yesere wo bedwa mu watumi ayedai asere nye sa woni sika asema yesere kora na obu afu yo ma woni sika na tabo na yere asem ketu abi na ne bu afu okay umia pesi sa da wo de kotale mota ade anu no ane no mi ni explain ni sa de sika ni wa kwa de ni no mo ye de say ha mo kwada asem ayo na ta nti amu na mo ye gu enga o mo de gu e o package ade che o metime sa dia go school yeah okay o sika ni ho kali forward ade ya o de pa okay Ohemaa asana lady brano extra me live band bi wa hwa park so eh dina na de ade ebi ho abete ho da bi me hu enye dina aye sure me say body na kwan cap the stylish but na wa say da bi edu adwuma e be body na fra yie no na no ye say ejejan ho okay anyi me ka ho de aye baba o de jai chai o sale funi si funi yai e baba bye e baba me le papa e baba mummy mpe adwuma binye sanu dwuma na buso da bia befa bia sa ye timi ye adwuma na ye mia ye ho a sa nwoma we ye tete wa ebi si sanse sika se de sofo kana ene kofa we ya ko eba sika na kofa sa nwoma we nya ba nti se wusun adwuma ye ana opa bibi e de wonsa eya e de mfasode bi be de e betimi aye de abro ama wo so watimi abo bra se de se na fata sanse me ana me ye me wo me ne ye wo ye no enye ense enti obia empe bibi na onfa ne sa enye adwuma okay abusia yeda mose mo bundles de mo ye nyina na me de kakra me de ma won na yapon ene se ade a eye bia no wo ye nipa hunu de eye you know de eye ena wonim nia enye wankasa wonim nia wo pe na wonim nia wo mpe wonim nia wo ye beboa wo ena wonim nia wo ye emmoa wo
the thing about this world is a nipa dia ubeye bia ubenya naysayers ubenya critics ubenya omo beye na that the question card to hanke beye ye ebia we on say nyama wo hye ni say hanke beye ye. Just know the right thing and execute your plan in the right way. Even if obiya ma waba so cry, you know say the right thing na no na beboa. Ade ametin aka che no saa nso na wo di boni onim se we boni emmoa we sisie emmoa ade amedi ye minue dabi bia so obi kura mfa bi anyame a mekwa akonya ho asotwe na wotwa so na wo de asi hwa se wo ya ade ye na obi ama waba so mpa kai se ye obi a oteba bi a wo hwe na ono na twie ni paka ono ne ye nyankopon at the right time obe deliver amani pa nyina who say yes, you are the right place. Mede the Ohemaa Benewaa kakra mede ema on ye dia weekend no eno no yeda mo sit na watchi sales, client service, technicians, NCR, free programs manager, general manager, just say the production no is solid back ukura free ma yentimi mfa obra emremu producer stylish ofori ene maya ne mema no mo fomo ni nyina yeda mo se ena ye chechire de so amema me betena ha ebe ye chiame eno nti yakopon ya doma juwada ye besa aba ni abesom sompa egeton de no akakakra bi etwa se ye ti free mo ansa ne asoso kwakwa nti no agosu ya tona ye nkona ene Friday. Yo, Ohemaa yenso ye beda se ene waboama efie jabi edum. Abusuafo enuanom ni adofo mammenom ene ye papanom afi asako abetu ye biem asafi ho woni ye di ne yie your number 1 Akan radio station Nhyira 104.5 wonim say Nhyira bodo ye de si ho emfie bebre ni ya boa nyanka fia wodo pi na emofra wonum ni na ene agya afa yensem ebinom akosuku ama wonum da chiesi wonum ye afi subra nadru ye besa aye no sa biem ama wonum fri se nyame asem me yeti ase se nya wo hunu mo broni mo bono wo de fam awurade enti se ye hu wo mo bono ye de fam awurade na brepam awurade be hye ya na mu some of free wonum ni agyanom ebre yi mu ye kodi bronye ye dwene wonum ye be ye wonum den enti me dofo me bisaw edie ne kraw eye mo eye anwa eye sitre say ye sikanso ne kraw a number we na obeti media faso ketwa bi enso a eye 0550 068822 0550-068822 Ediya beba no eye Nhyira donations free will be no be free be yenkeka yensase na afi yemfa nigye bi nhye yemma afunmuma ebia na wo niema opesa wo de ba no edoso free yen yebeba ne aba befa niema no na yedi aba abedomu mo free bronyen yemfa sede nhye nyanka yenum fise wonum ni hwefo bronyen kame ho na yenhye mo free afunmuma the framing master amwa naso amwa the frahanmo amwa with mobile service enterprise eduma ye na hano is speaker everybody west speaker ye inside learning kama oka bi wo hani speaker ye kama pa ye nya adwuma basa ye adwuma sin adwuma o me master hono mo 7 years we are me pon me hono ye adwuma no alaji sale ho asaf market ona na be ye adwuma no nyame adwuma ho de na ye bo ntabo na ye de adwuma no ye nyame adwuma we are seeing near mesesa no that one ebe we are seeing na no see nya machine be friend moving ye di bi suba hanti nyame adwuma ya treshim e wapem so ya ye adwuma no ha o de cars mako 100 graba wenya baby desi ye adwuma kama pa wa mi wie school no na me nya school anka meko pasata na fie e modern ti nyame na madom so ma me wo fa kopi amana no
ana o me beto adwuma mu am besu adwuma no besu adwuma no so wie no wanye mabro o beto afidie man be di shop no yele e de mane ti adwuma na me kura mu a wasaf market ne nyame aduma e ti maba be adwuma ne kakaka se me start adwuma no de me pon me hono me pon mo masa on 7 years na me boa me masa 2 years me boa masa 2 years na nyame adum bismi nya ba bia ko bom pa ye ma me start adwuma no ti me start adwuma me ankasa no me ye adwuma no 24 years ni asa nyame aduma ti me sabe bie company we kesese ti ne se ahase no ana ti me ko yisi machine a edi twafela ti adwuma ne ba won se fe pane de yensan ko an ne twafela no ba na de nyame adum ye o machine edi twafela ye o machine edi buru ayi no nti sisi a no gu for plus 1 no na se what ma sound de kan nti bibia dry no ti ma aja ko she wo vini mo aye challenges you women say on say adie bia obe ha se bia no fa nize the premier na KTI nkwana na ovi asa 1999 seconds esubi bi wadu asa na nipa mako bi si bi enti na emani die kese se be se mpa bruchi kwa kokotena okoye adwuma no na kamiti mi beto machine bi but me try me try be 5 times me nya bisa na Ewurade adom paibwa na Ewurade nyansem no nimdie no obi kwa ma me a ene metime nya machine a me akasa me ho se metime di adwuma ma adwuma ne ye se ne na me pe na akasa no ye machine so use no kwamia no the whole machine bi no eto ye machine we ye quality machine a just all the care we na usbra bia ye kama be you ka be pie no because e di flabo che na yele I want say adwuma bia won ne nso customers ni do oba o se media mi penisi ya chire ni mu adwuma ne ye woni ma papa ye de adwuma no pinti papa ho your first class and your second class into which chire ni mu other ones na aka na de meka to se ne de minti menye enti me chiro ma hu se car we pinti se ni bit my de aye enti me work ma ship no kura na me fi se ba hadwa mete so aye de am se be adwuma quality na kwa enti ma ba because your car sin bo open tia can man che won sem kra na wo sen ketimi nya be 7 years for 8 years but obo open tika 1 year pepepe na ka na yepasa e from e boy na kai bla for no so na masa ni ma won na yede etimi ba but dem ka she nyame en no so yeduma ye na ha no yeduma wona de ka no kwa ye bitima guarantee ama actually that to say eduma ya ma no oni biansi oba time say ka no 2 weeks ya 2 weeks no obeba na are you ready 1 month 1 month no ba na aka na ye obu akwa mtimi na kan say o ka na 2 weeks e bi kura na be ya 1 week na na ye we na ma so say ba befa o ka e di no kure e wa eduma na ye de ye ho nti ma wo bia ma na ye nye problem ye de e wa ye ha eduma ne de ye nya eduma fete bia ye ye eduma wa o de kwa e sa de eduma wo fe de e bre enye spray ni spray ye o ka ebu a ka ewura be ba na o se bia obeje Medi di plaspa, mema emere papa ewu na medi eyedin. Inti misle gana fo nyina. Mofa inslaso na momboai na mimbe nyine penyimpa na nyame behyiam. Bronya sadru biemu. Ye mofrey, ye wo no moden. Eno nti na me Ohemaa Benewaa. Me to nsa fra o sadie ne kura wo. Eye mu, eye anwa, eye ntoma, eye ntade, eye sikade a. Me fa namba yi mawo. Na kakra bi ekura wo fi se. Na me asem ye ti asese nia wo de fam no, o de fam awurade. Na nia wo de ma no wo hye na nemu nti. Ye kura wo bi aketo bi ensua. Namba wo beti media faso no ye 0550 068822 0550 068822. Edi ebeba no eye insure donations. Obeti me so de odi eno afa Western Union announce say MoneyGram e was 0552827834 0552827834.
034. Yes, sir. You're free. One of dime in you, Mino. Safe so. Oh, what near ma? Sir Dawson. Say a kitwebi. Now, perceive me and Cassami Babefa. Number way so now be free. 03220 835 70. Oh, Freyania. Baby, I will be a. Yababa Befadi Kutawo. Bring ye. Come me home. Na yen shamo free afternoon. So physical money and put me to wrap to say. Tell me send jam in a minute in Sabacandia and then one tap send. Yeah, Ebushiafo, we didn't an akuma patchlewa one. They recommended tap send that mama. And that's our for for baby. Diabasa, our rating so yeah. Our year A1 into pian road to tap send. That also is a fan tap. Yɛkɔhu de wɔkyerɛ amansan yɛkɔhu de wɔkyerɛ Ghana for say yɛwɔ akwantu ne yɛde sika kɔfie nie me yɛn fɛmfa baabi a yɛbɛnu yɛn ho tap ɛdɛmu fua tap send in this aso the tap de no ana ɛkɔ tap yɛ ɛnoa na yɛ nyinaa ɛyi piao ɛna yɛ me say When you're fantastic, say, dear, we in charge when you feel one cassa. Losing the layman capsules. A mouse is in go to my yet ding. Now, where do my soul would shank cassa? Nana, no, near. So, losing lotte, Mr. And this is you. I'm always what if you want take your feet to come to I say for semi boom round them see me, dear someone. Losing lotte, Mr. Losing the layman capsule. What your bem? More than Losing law care mixture. Losing delay man capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules. And men if you do what they cronk one and a law care mixture. So a painful and my woman no for. Anyone I want if you do what train son can. FD Ashisha Sa a Jedian Kratoimu Adia to Muse Eye. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Medi di prosper. My mama papa na medi ayedin. Inti mesle Ghana for nyina. Mofa Nhyira so na momboae na membenyi nyapanyin pa. Na nyame behyiam. Brunya said rubiemo. Ye mofrey. Ye wo no moden. Eno nti na me Ohemaa Benewaa. Me to nsa fra o sadie ne kura wo. Eye mu, eye anwa, eye ntoma, eye ntade, eye sikadia. Me fa number yi mawo. Na kakra bi ekura wo fi se. Na me asem me yeti asese nia wo de fam no. O de fam awurade. Na nia wo de ma no wo hye na nemu nti. Ye kura wo bi aketewa bi ensua. Number wo beti media fa so ne 0. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. Abusia for when you about what you na PSC Estenie. A Nhyira abodo, Abusia Bible say, the Ohemaa Benewaa or the family rate. Yibima Fabra Nebeboa.
na onko ne saa kwa de obeyi de bema no Awurade betre wa hyem bema wo de ekyen saa ye kwaso ane ya da wona nyame na won so ayi bia ba no so ye da mo ase wonfa bi maaya peace ye goto sero se fa de bra na Awurade ma won hyira no aye bebi obi down enti bra ne fa se de e show mafro mu ma bigidi se obeye nyame hyira wo Brenye kame ho na yen shemo frei afunu Abusuafo enuanom ni adofo mammenom ene ye papanom afi asako abetu ye biem asafi ho wa woni ye dine ye your number 1 Akan radio station Nhyira 104.5 wonim say Nhyira bodo ye de si ho enfie bebre ni ya boa nyanka fia wodo pi na emofra wonum ni na ene agya afa yensem ebinom akosuku ama wonum da chiesi wonum ye afi subra nadru ye besan aye no se biem ama wonum fi se nyame asem me yeti ase se ne wo hunu mobroni mobono wo de fem awurade enti se ye hu omobo no ye de fem awurade na brepam awurade be hye ya na mu some of free wonum ni agyanom ebre yi mu ye kodi bronye ye dwene wonum mu ye be ye wonum den enti me dofo me bisaw edie ne kraw eyamo eyanwa eye sitre say ye sikansu ne kura wo a number we na obeti media faso ketwa bi enso a eye 0550068822 0550068822 edie beba no eye insure donations free will be no be free be yenkeka yensase na afi yemfa nigye bi nhye yemma afumuma ebia na wo niam a opesa wo de ba no edoso free yen yebeba niam be fa niam no na yedi aba abedomu mo free bronyen yemfa sede nhye nyanka yenum fi se wonum ni hwefo bronyen kame ho na yenhye mo free afumuma the framing master amwa naso amwa the frahanmo amwa with mobile service enterprise aduma ye na hano is speaker everybody west is speaker ye inside learning kama okabi wo hani speaker ye kama pa ye nya aduma basa ye aduma sin aduma o me master hono mo 7 years we are me pon me hono ye aduma no alaji salia ho saf market ona na be ye aduma no nyame aduma ho de na ye bo ntabo na ye de aduma no ya nyame aduma we are seeing near mesesa no that one ebe we are seeing na no ti nya machine be friend wovi ye di bi suba hanti nyame aduma ya treshim e wa pemtu ya ye aduma no ha o de cars mako 100 kwaba wenya baby this ye aduma kama pa wa mi wie school no na me nya school anka meko pasata na fie e modern ti nyame na madom so ma me wo fa kopi amona no ana o me de beto aduma mu ambition aduma no isun aduma no so wie no wanye maburo o beto afidie ma mbi shop no yele e de ma me ti aduma na me kura mu a wasaf market ne nyame aduma e ti ma ba be aduma ne kakakasi me start aduma no de me pon me hono me pon mo master on 7 years na me boa me master 2 years me boa master 2 years na nyame adum isme nya ba bia ko bom pa ye ma me start aduma no ti me start aduma me ankasa no me ye aduma no 24 years ni asa nyame aduma ti me sabe bie company we kesese ti nya se ahase no ana ti me boyezi machine edi twafela ti adwuma ne ba won se fe bane de yensan ko an ne twafela no ba na de nyame adom ye machine edi twafela ye machine edi bulu ayi no enti sisi ya no gu 4+1 no na se what must sound the can enti bibia dry not ma aja ko she ovi no aye
one challenges you woman say on say adie bia obehase bia no mfa na easy the premier na KTI nkwana na ovi asa 1999 seconds esubi bi wadum asa na nipa maako bi si bi enti na emani die kese se be se mpa bruchire kwa kokotena okoye adwuma no na kamiti mi beto machine bi but me try me try best 5 times me nya bisa na ewurade adom paibwa na ewurade nyansem no nim die no obi ekwa ma me a ene metime nya machine a me akasa me hu se metime di ye adwuma ma adwuma ne ye se ne na me pe na akasa no ye machine so use no kwamia no the whole machine bi ene wetu ye machine we ye quality machine a just all the care we na usbra ya ye kama be you ka be pie no because e di flabo na ele I want to say adwuma bia won nen so customers ni do oba o se me de me penisi a chire ni mu adwuma ne ye woni ma papa ye de adwuma no pinti papa ho the first class and the second class into which chire ni mu other ones na aka na de meka to se ne de minti menye enti me chiro ma hu se car we pinti se ni bit my de aye enti me work ma ship no kra na me fi se be hadwa mete so aye de ama se be adwuma quality na kwa etima ba because your car sin bo open tia car na entima nche won sem kra na wosen ketimi nya be 7 years for 8 years but obo open tia car 1 year pepepe na car na yebasa e from e boy na car ila for no so na masa adima won na yede etimi ba but dem ka she nyame en no so yeduma ye na ha no yeduma wona de car no kwa ye bitima guarantee ama actually tato so se eduma ya ma no oni bi ensi